O folo fa ma fa talo fa tu ya ila mai mo nga le foi vai nga o le Afi ina ua ono minute ua je ai dei le tu lai lima ile tau tua fa wa wala Blue TV ma se fo le tato proclame o le Tautai ya e bale manuia fai volo tato wa tu o ya ila dei fo ia Afi o le aso muli o le dei masina o February aso lusu maleiva masina lona lua fo i o le nei tau sanga fiolai e mara tua fo i la anta tu le aso lufu maleiva e o le aso lua iva e pe e tua to e va ia le si aso lusu maleiva le si fa tau sanga ia o fo lo fala ma fa talo fa tu e le mai mo nga si o tato wa tu do pele le loto le nganga ia e se fo i o le fa moi fiolai ka fifi ya wa tele lava fo i le pisi ma le tua ngia ya mai se fo yo nga luenga fatino le tanto Blue TV ya wa mafutai ya ona ufaisi umi ona tato vala le vayaso le dei o le vayaso la vaya o le retreat fa proclamina sia manto Bluwave le ana malanga mai fo initial manto officer mai Samoa ya o le dei fo tausanga fa tasi la vale tausanga ya e toe sila to ai le pulenga atoa manisi o vaenga ya e o toru laso o ana nafi o nei ya ma fa mai ala so taiau ya u yo le ya ua toe feliuli wa ile to fa le fionga le lipule ya o le ata mo fa ye fa vanga lava se taimi e fa tau no o pe ale tatou por kalame ya me se fo e tale liu ai pupoe ya wa fo i ana e tatou sponsors ya major sponsors fo yo le tu male unanga ale Blue TV ya ai fa talo fa mo fo lo fa tuai o misia fo yo ko ele suafa manu malo Yesu ke riso lo tatou o li i malo tatou fa ola au te fia fa tu lima ma o fa felo ai fo lofa ma o fa ta lofa le lavaloa o Samoa yo na tafa te tele yo na tu maunga ma ona vanu loloto o na tia seu mo na tia lolongo ya mai le vau puanea io o le tuasivi fa mai e faitau i ai le au tau to le atu no mai se fo yo le au tautai wa fo i le moana loloto i le lititai ya a tafa le mala mai saua e mala mania ngalenga tu la lata i fa le moana tau i loi manu o malo ya o pa ia fa ta fa yo lo tato butu Samoa o oyo le pale o oyo le ula o oyo le titi o oyo le pele i le loto o oyo fo le loa ya o folo fale ma to e fa ta lo fa tuai e le nei fo i vaenga o le afia to o na le asiata e ole fo se e mai lungo pe manga nganu le ea e fa a wau le tau tuai na o e Samoa le atu pele le loto ma le nganga ya wa fo i faiva masani o le Tautai ya ma le manuia faiva o tatu tunu Tautai ya ma le malo ya Tautai ya ma le fia le anga le lei o le tapa au sidi le langi pa ia masa o fainga o Samoa no atu pa ia o fai atu e le ha fangaina io e le ngafa tau lima fo e so vai ma so fa tau va le anga o Samoa ta oto le asa o le mai le mona ya e au tala ngata ya mai le tua mai Jesu ke riso mai fo ile ngang pa ia e fai ma o nga to tonu fo yo le yaso ya me se fo yo le mo a wino le fo i proclame pei ona masani ai fa talo fai fio yo le tala le malo le pale malo fo ile ona sai malo le tatalo fa tai le to faiva ma le to fatu ai nga tausi e le fai ngofie le tau swino le ipu vai le ola iyo e le fai ngofie le launga ino le upu e le fai ngofie le tautino ino le salamo i tangata tele nisi o au fai ngā luenga tele nisi o au na le tua mai lavai i aso o le whea ngai tua i o mai le whea ngai fau ma wha solo mai ai la tau sanga o tua nei i oe futia ua mawai o mai le taimiri nei o loo i ai lava i lantou o loo sauaina ona o le suafo ke riso ya kako fa longo wa kum fa fonga tu ya to telo le tunu oi i sala elum parsking ya ma wo mai fo itala inisio nai le uso o lo papa ao ma ha fio ai la tunu ya o le kau ke ka yeso le nu o le tua e ai le favor le tua ya ai o le halu sa wa ingo ka ke risiang o le ya e fio loro sa wa ingo ka ko i fai tu langi e tatu te nai lo le to sa wa ina lava o tanga te yo la i
ele lava fo ina fa pa ye na ele tu ai se fo na fe afio ye Yesu ke riso le taimi o lona soifuanga ai o ila tau te silfia mo tanto lo ai ya so se mea lava ingo sia o onga o sua fo Yesu ke riso ai amu ia tato awa a o maile vala au o fa penga o fai ele tau mate ele tau fa iloa ya pe fesiringia le tūlanga i ui eilau tau sini o ngare nei soifuanga. O folofa la ia, ma to e whaafera ia tu. Pa ia lasi lasi o tātou uturo. Ia, le ngata fo ila ilea whaata lo whantu i ta mama tina mātutua le lau wao sina sina o lo tātou uturo. O ila tau o lo whai o na mai mo mai le nei fiafi, whaafita iatu. O se whaamanu ianga sili ia antea. Le mawhai o na o tala no atu mo o whaaso antu, le mawhai o na o whai o se porokalame. A o loo mai mo mai le lau wao sina sina. Ko kelo isi e whaamala taro sanga mai ma whaapea mai ala tau whaamaru yanga. Sole, asiata. O sia mātou toi ina wa se lau male fia tau sanga, o sia mātou olo matua wa se lau male fia. Po wa iva, o le alava se lau male ono. Ai le misi lau porokalame. Eo te lo fo i porokalame anisi o tamari. Ai o te fia lava, o se whaamaru yanga. O inga iru makarokalo o le a e kalango aku mai whaaso atu. Ai tāpua ia o whaiva ele lau wao singa. Eoi. O ai e iru matalo. O le a maua se ava noa e umainga whaisau porokalame. Ai whaapea i forko inga malilo o lo matua ilo na loto. Kai whaafe kai sia kama. Eoi. Whaamanu ia le atua ia ti oe. Whaafitai lea whaasala lau, whaafitai lea au nanga, whaafitai Blue TV, ia maisia au nanga e fia, ia ile au mātutu. Whaafitai o lo e le ngata e maua le aka. Ioi, ia e maua fo ili pie kau ke e yoka kama i vai roka ika. Ioi, ia a o le sili o nā mea uma e maua ai ma o to o tonga o mea o lo o tutupu. Ia ile nei vai tau o le soifuanga a o iai matu maule la ele soifua mai le tua. Melea, o folofa mwhamuri atu asia taleva ngā le whiawhima o whaatalo whatu i le lau wao singa, lo tātou buturu. Tātou wia ili tau sanga fo i le lewa e pensionga ai. Na ona e pensionga whaasoro lo ilunga. Ia, mana ia lana e amata mai tātou lau wao singa. Walanga ia ile si whatu atolu se fulu au matua singa a kua leu. O te le mai loa la po se singa o le lau wao singa. Po se singa o le overka ele paipa vai vela. Walanga i whapena. Pi tau ova lor ka mama vela ngai leu. Ia nala pe wa pae no loa. Walanga ye si tangata whape o tātou tala noa nei le lau wao sina. Walanga e kufesili ai. Iyo, e kufesili ko kele. O isi sole ele ia ko se kai kor se furu. Ele ia ko se kai fa se furu. A wa matua singa pe pae a dole lo. A ole upulenga kako a makamai e ke si la fia ma o wiloa. Ole lau wao singa. Pei e whaakusa i ka mama kukua makinga ma kukua. Iyo a ole mela lea mo tanto vai. Famai le tala le sia ufelengi. A over for ile stress. Famai a over for ile stress. Ua matua pa e loa i maleudu. Iyo, ia le ngā. Ia e whamai fo ile sia uia uo. Iyo, e lau kama o moangi a lea Domenico. Matalitala noa whamai sia uo lea. Whamai, o le mafua, o le si mafua ngā sia tae pae a doa ile lauru. O le mele, o le tulou, o le whaamalu fua, o le tama ile shampoo a teine. Ea, ai whamai ioi. Whamai o le mea lea o le wheleilo ngā i o mea. O le mea lea o le whea vea i o mea. Tūlanga lea o le latua o mo mea o shampoo a te tamaitai. Malako conditioner. Wanu. Au whakurola ia. Ai whawewhea la ka mai ka ilea usese mai sauwha o ngā ia. Ia shampoos fo ia fa fela ka fa pe uyo me nga mo me multi sa o ye sa nga multiple choice fo ka le ai fa mai la tala yo a fa pe o ovale fa malu o le tamatane por kama
e whanguta e mota maita i wātu whaafonga na tunu. E tali mai la pe tua mai le singao le uru. Ioi. Ai a ovala le whaamaru o le tamaita i. I me o whanguta le wātu le whaafonga na tunu e fito i tonu i ali. O le mea lai kupu. E po o ayuru o ka maika. O veko ea. Ma ia. A e sila la ma e mawangi ka maika i urupopo. E se a fo pe ua popo ua uru ke fiu e whakukupu ele toe mafua mai. Ua wheleiro nga. So, e se ia ku ainga. E se ka ilo i ia sayenki. Ka ilo i au sayenkisi. Ka ilo a ia ka mamayo isi sayenkisi pe kukusa marea ka mayo la uka mamua. Ya, no winga la o ele tamaitai. Ya, po o e fo ile li ile ke fiu e te fiu e tau vinga jau falitua. Sa ele mea renga po mailo uruari ka maika ia ele umi. Vai pele o fereiro nga yo lua fangu i fangu fa manu fangu ta ele vatu va. Ya na or kalila nga mo ko. Ai fa talo fatu ai. O misia o to, o misia o to. Ya o ke ivo ile, o te ia fo ile sent mai ko akele ya. O sent mai ko akele ya kia fa mai ia ngale fai mai ngare wa le sa por kala me wa fa sale ha male. De fiola e ka fifi. Ai ke hiro tala te fai atu ai. O lo fianga. Fa fetai wa avea hau. Ma mata upu sili e tala noa haile to atele. Wa avea hau ma mata upu sili. O i fai lau te iloa. Makua e misia hau ele to. E tangata ele fia la por kalame. O iwa urua tino ai, o le matua mesia o ue lako. Ma fai nganga le vai au au. Pisi loa, even they put upstairs ma poster. Sa, e post fo ila le lunga. O fea le urupo o lea. O fea le ngei. Iyo, wa so e whakapiko ka ika. Ia, maalilia ia. E se whasala lau. Batu fo ile, iyo. E se iyo, o matoni. E tele e mai se ata ita. Tu lou wātu nei o uso a whaasara laue e le tāiao la tu suafa. A o haure ngei, o kai se pisi. You know, o le matua tele o tuangia, whaiva fo i matua noa. Le ua e sia ua onga, sia matou tau mawhainga, sia matou ua onga. Ia, le fionga di teitei fono. Ia, o le talenga ia le lunga le tō whafo i le vai malai sunga le loia. Sia tati na e vai. Ya, mai se foi o le committee fa foi o le matou laumua. O ko ia. Mai se foi lava senga matulanga o toe amata. O toi titi ai lava le ai se taimi. E mawhai ai ona whaatau nuuni si o vala a wina. Iwe. Kiki ale se kai me whaatau nuuni si o vala. La. Ai o le loto maleanganga atoa. Ina ia auanga i misia le tātou porokalami. Ona o le longo pui ali ino le pa ia male mamalu o le tātou uturu. Ai mai se foi, o le tui. O le tau alanga, ia ma le tuu mumusu. Ina ia maua le sao ma le ami o tonu. Mō nai o tātou tangata. It's for the people. Of the people. O si o tātou uturu. O le mafu angare nai ala iono o fia e whaia le nei tautua ma le au nanga. A wā o e Samoa le atu rupele. O le tele o kako issues. O le tele o nei vaenga o le atatou a fea. O le fia fifo ile nei. O le ama whai ono o fiso tai atu i Samoa. Kou sila e ngai le aso lena ma lena ina ua mai ale tolo launga fo ile lo le mention a ila tau e toa kasi lua koru wha lima, toa lima lea sa, lea o loo tau fia pia, po loo moria, tau fia isi ai moria lava isi. Ma kou yeise va inga len a mailunga i live, ele ngatos le live a la urupo o, i o erfale o, sunga ya mauhant. Ia manisi au live sa mai ele toa tele o le au supporters sa watu e lango ia nei fo ita mali i manei tua whafine. E iai la ngai ka maikai ia sa fetao miatu. Kau ke e mai e leo.
ai na matua fetaomi atu lava ma fetuleni atu inga ia maua se ava noa e fusi ma feilo ia kuai le lako kuangange ia Samuelu ua pei o le whainga o le serial killer tu lou whafonga le turu kua whaafingi o le sunga ia Samuelu awala tau te poli o ko uianga le ngale fia le kuaku i o le camera se maua ia tala nai tamaitai matua whaafine a fale lima o le tatou aso le neo le porokalami a mairunga o Tautai ia e whakarangoa kuat. Mangaianga. Iyo, ele lei foi lo ko whaafonga Samoa. Se i maua mai se motu ngā awha. A ole a fo i se fina ngalo le ainga. Le angor ka ngakari malonga whaasingo manga. Ole fe kongi aku I, kongi aku I o, kongi mai I, kongi aku. Iyo, whaapalasi aku I o, susungu aku I o. Iyo, whaakavale vale mai. Wa whai solo whaafetongi ia I wha tulo, whaapautolo loi. Tamali anga o nei tangata. A o lai ai o lako ainga. E leo se futu ta fea. O le tama lava tutula ma tutula o le tama le ele. Lale winga o le natala. O se tangata soifua fo. Le sunga ya Samuelu. E iaio na tamali anga. E iaio na ngafa. E iaio na ngafa tautupu. E iaio na sili anga. Eoi. E iaio na tamali anga. E le whaapea a e kofu kurou, ka kouo o ringa ngana tu sao. E le whaapea e kofu whare pui pui. Nga sui ai leo lo ngafa. E le whaapea a e alu le yungi veske, nga sui ai leo lo ngafa. E le whaapea a veo e mawhaife au, nga sui ai leo lo ngafa. E le whaapea fo ia a veo e matangata leanga po leanga kau ke leanga uma, e le isi se atu atua. O na sui ai lea, o le maa mailona tūlanga. Ele suia. Ko whaafonga le whaai ule si whaai ule a mai e kama lea. Sua, tu loua le maupu o nā whanua. Kasi lea whaai ula walunga. A tato wo hai nisi o. Whaato whala inga le antunu. Pawai o rua isusunga ngai ai. Yes. Pawai o rua isusunga. O le mali e koma sua. Eoi. Tu lou le sua fa Tagaloa. Anga susu fo o Tagaloa longa whaalangi ngor kangaloa susu. Atu ia. Sa fune me tau niu. Ai a tato wo I talatalanga Samoa. Nga paua lea o le awala nga mafua yo na o le mali e toa I ele o le ala taua. Nga kausue pe whaafefea. O nga o pe susu le mali e koa I ele o le ala kauala sa whai mai kenge vavalo nga whangua. Tasi ari tangata. Na si la fia le leia e mali e koa. Ma atu susu o le nofo. Paua lea o lona so o tanga. Lenga yele nga wharga kamaro. Paua lea o le tangata. E mawai le so o kanga. E mawhai ai. O na unu fale. E le mauta I fili ma pure tuu. Na tawilo I manua malo. O le fisiri, ai seanga le ui ai sesi. Ai seanga le avi ai sesi. O le koa kele I o makai ka ua. O le whaasale le anga nga kaimi. Yes, taimina. O le sur mali e koa. Iyo, kaimi kongua nga le sur mali e koa. Kamo mali e koa ki amronga kali o mali e koa fikse mangu. Kaimina nga, le I whaasale le anga. Sa lolonga pe awa pete fia si la fia. Yango inga nga suai mali e koa kia. Iyo. Nga fia si la fia la. E mali e koa. Po ai se ai songa so o kanga I o le kengi o le ala kaua. Le kua vavalo le kengi o ngā whangua. Le anga o le whaasamoa. E le ngofo resi e iku sori vale fua e lo resi e iku. E le ngofo resi kupu. So o ngā haru fua e susu ele pea fio ele lo resi kupu. E sue so wala I malo. Kala ngā kui mangu anga whai ia mali e koa inga ua o kaunguru kala leima malanga antu. Whailo la lofi. Mata ua tuwai e. Mali e koa vaingu po. Wa o sau e longo mai lau fionga kui mangua. Po ukalia kala leu whaakala lenga lo aku ngu sa mo sifo. Wa o manantu fo e tau na vatu le whai mo oe. Whamel male lenga kui mangua sa wanga kui mangua. Mari e koa. Sau la ia. A mai le nai whai mau taala I malo. Ngaka ma wera ngā upu. Kasi la ngā vaenga ka ua ngā mafuai. O ngā apare mali e koa. Leanga o sua. E iro ngā whawhinga I o le ala kaua.
Langa o le usunga nga ala ula ko fa ia mangu le lei marfanga ali kasi mangu le lei marfanga. Fa e nga fa mo mari ko ki. Manga kua lo le mari ko e paua la ka nga ka le ye ronga so ka nga lenga o longa fa finge le u. So ka male o su a longa fi ke nga o di tasi. E oi, ku wai mangu le marfanga o fa ubinga nga o le ngor king. Maua lo mari so tanga le. Mai paua la le ka nga. E breakthrough wai lo wala malu. Ke mo le ko nga pe o nga lupe foi vo isi nga kala. Ai o oto mai le sau le tau o le vaenga le. Leanga o le kangaka mo nga mari ang kasi nga fa ule. Inga ua foi mai, fa pupur kala. Sau al mali e ko. Tu ulanga mali lenga i sa lolonga. Le ainga o longa king longa ma. Ai ua inga ua fai e nga fangua alu i pou koa mo pou wesi. Kari kari ilangi. Ia, se ao o lo malo. Iyo. Ango le ainga ki nganga ar ki ngo kau far makangi la finge o rio. Ko uno le mali lenga ar ko inga i. Ai failanga kala, fa sare le anga. O le kupu le kausi o ko. Oi. O sua. Ia. Tau sila la Samoa. Sa. Suanga mai sa lavar. O suanga o le ainga nga o sa sua. Ma punga nga fangua. Sua foi nga fa lupe o ma punga nga fangua. O le tauala. O le kahua o le melena. Le wingo o laptala. O so tanga. Ai awangi i fa apea foi oi. Onga o se fa masingo, onga o se loia, onga o se fa urulungo, o se makanga ruenga, onga o se fa salalau, onga o se fa ia, onga o se leo leo. Nga fa apea la ia. E nga o e kau kupuro ka mali anga le ai. Le ai. Afala le lima which is koe koru minguki. Ke awa uminga ukukur ka mai fasi maka upulea. Ai le anga ilo nga fa kaua, o le fa taua. Awe ke mga kumama. Awe ke mga kumama. Awe te manatu fa tau vaa. Or I guess or mafu anga waka umiengo ku ir ka mai vai ngare. Or kele yo isim tau pa tu te pol ela ku uma le fia fin ka ku program. A uma e fo yar ka program nga ngir vai wang or po. Ya. Le nga wa umi fo ko misia. Ai wa mafu no fa so hatu. Iwe. Il vai ngale. La nga kele o ko e ver kamale o ko share so fo le record ter kamale fa pui fe sidi. O le ala record. O tau ia ko ke releasinga, ai mai se foi o tau manu ma lo ia nga ka ngofi issue ma release le confidential information sar kamale ai le ka nga releasinga. Kau fa ke o ko. O le pumongi ama up ko kingo. Kau nga sek o ko. O fionga kom singa kau su e po inga ngaliki e kuwa le nga ele se public information le nga. Ale wa mai solo lunga tangata. E o isi e ngusi pepa nga wala ko fu ka ngofi share mai lunga. That's illegal. Iri kau nga amaya lunga na mea. It's not a problem pe a discuss pe a kalangoa generally. A ole mero le or ka ngofi kongi mai lunga inga o sau sem failanga mori mau makua inga leo vantu le tamari anga o matanga ruenga. Ke ia leo ka amilo ka kala ka amilo kuwa issue inga ia li poki o kanga ka malanto criminal history. Ke ia leo ka amilo kuwa so le fake send ia me ia ngai fake pages. Amaya ilunga ina ia kau mafai e fa ko ilalo ma fa masia sisi e tama. Ia ngawa ukar kalango aku kulo wa me singa e fiko i kongua le nga o le mako so kanga le ukala le mako so kanga le ala kaua mari koa e kele isi so kanga al na ukaria wo ta uatu tasile na o le vata ritonga ma le vata oto le na mafuai o nga susu aku le mari koa fa fonga nga fangua o le wasu aku le kup kai mina fa mai markara kengi o se sua ia su mai io fa fe mai mo kangi fa feanga io fa fe mai kalo fai ke ro anga va vesi le fia nga fangua le manga onga o mari koa e mai le kuli mai le au va ku pai ma ka wididi e kuli mai o mai faka ku kamalo e nga o fisanga inga nga ai tu o patatua e ai le ango fali o le sona te tele o lo ita o to mai ai tua melale
Aua ka ko ke vai mawalalu. Se kuloa e foi upu e masani ai to ina. E longo fia kanga kai le songa ngafa. Le fia e kuskusi lima. Yes, no, e lo sa ukala. Ke ro e lo grandfather. Ka mao lo kinga. Fai langit fo longa. Or koi inga. E makiu mai kuai pu e. Kia keli. Salu mai fasavat. Oi mai oi falakai. Ai ka vu i ko eli a mai sak paikia. Mori mau uma leu makai sak paikia mar ko kele la sir fia la fa fonga mai. Sa ili i ai ko fa mar fa ukanga ngisi o makai o faia ngu kai mingi. O ila ma fu ai o kala yo ki faiak. Le anga kele a karangoar ma ku inga le. Kele ngo fa longo. E lo ngo fia le tangata le iso na ngafa. E mumutu o na ngafa. Le fia e loke mea. Yes. E longo fia ar kangaka e kau whapipi. E fia e vange mea ia. A ori tangata ia. Opu o whalongoi. A ori kamamongi a ia o le ele. Ori kamamongi a kukula ma kukula. Pe ngofo le mukuka. O ia ori kamamongi. Kamore lele. Ai longo fia ar kaka e kau whapipi. E sau ilu mama. Ioi. E la kake vai a kua inga isi. Ia. Kere whai aku kuloule. Fai makusi o le lima ngai o Australia ai le o kaka Australia uma ai si ai kangaka ngai kau fa penga mai la ku fa salo e solo mua mai tangata e mumutu o lato ngafa tulo ia ioi anga opunga ioi ele upor pese foi le tamali i la foi sa onga upor pese fa kai ai fa ko fa la inga ko inga kusia pese le e tamali i le tu fanua ai loa iona fua. La vese fa apena satangi lona fia poto il vai le fa kusanga le au fai kofa. Nga kusia pese. Tamali i le tu fanua ai loa iona fua. O le winga nga. Ioi. Ai sa we marisi fai upu. Fa apena satangi ola ela le angor me fa kusai. Lona fia poto ile lalo langi. Au o mai lei unga. Olea. Wa fa lai pesusu. Ia wa vai langako. Na si la fia le lei e ko inga le au fai ko fa, ma le au fai ukanga, ma le au fa ku pesi. Ele aia se si kangaka e fa kusa i ai le meore tangata. Tu lou, tu fanua, ai loa yonga fua. Ka kakun malolonga. A foi mai. Le la tatu so tai. I tua fa finer sunga ya Samuelu, tamaita ia Diana, mare tamaita ia Emma. Ia se fai se ka kukala. E ai me se foi. O va inga ia na sila mio o mai le lalolangi. Ua feka ngisi o mai isi. Honestly. Ua makua ngaua lofa. Ngaua lofa e peo tala i le vaa o le Tagaloa. Ioi. Ua makua i ngaua lofa uma. Le koa kele. Vaa iantu. Maloi mata. Pei o le whainga ali o se tangata e. Le isora tamali anga. Uma kakofiso ka iei. Kakakun malolonga. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele. Ua tatala ina nei au kilani ni usila. Mo le taimi mua le ofisa o le kampania le SMI. Ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o wharisa ma whare te tele. E si o tātou o tiro o Samoa e tau lantu le lantu lanai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malawa i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulua o 5 Pete se atu ila la tutu atu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf.
Whaongale tautua le PacificEzy le masino February ma mawai lo vanoa te manu malo ai whailonga tupe tai lua se lau ta lao sautia mo ana paanga. E se fulu whailonga mo tātou New Zealand nei, ai se fulu whailonga mo Samoa. Mai se ina nei whapitoa la so tofi lua se fulu maraivo February. Awa ne ngalon download le PacificEzy app I lau telefoni whewai. Mala fwoi o tupe whamamoli I le nao le lima ta la le totongi. Olo awa no fwoi le direct transfer te posi Samoa yelo se leni le tātou account. Ma whaatino la fwoi no au se leni whaonga ai le telefoni. Ai inga whapitoa. Asiasi mai loi o tātou ofise tolu o Tara o Tāhuhu po mangele. Bevala au ile o Barsalau o Tasi Onono. Po telefoni masandi o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa wadu wha. Ma fesili mo se la lae lata la tātou mo oe. PacificEzy o la paanga mo tupe whamo modi Samoa. Uma que as fosse, salve Marfia, ai. Ei, mas é minha, ai sim. Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Pole se koma. Se mas no ta fa chama se ta pa. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top a por pau. Ala no ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia mole. Fa o mi sina me se fa ka sina me e mole manga. E fa ro le mai o se o kali. Elingi me fa ova por me ro la ko ova yung ioi ale la top apa ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fai le la ko pe ko munguli em kar po kala me ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai fa ngai la u nga le Pacific 40 mal talo fa va wai do ya volle okay ya lenga wa fa ro mai ya fa la ya la ngai la fai kurso maka mai show de fai la ko fa la u do ya ma fa la ke le fai ngole u nga Pacific 40 mal la ku ka fa va six tairo Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingo fia I nei nisi o nanga e pei o whaataunga pili o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa asiasi nei loa I le lato website mo whaonga ina ai le tahalofa voucher. Taimara wati leo wa tolu sifuru mara varu minuta o nei le tu la liba le tautua whaawa walau Blue TV a baisot por Lambie ole Tautai ya e mara bia faivoro tātou o tiro. O te fia e whailo atu, o lea ua mātou whaatasi e taualantu I lunga o le tātou video call. Ea, matua whawhine o whea ngai ngā le sunga ya Samuelu. O ila ua o tamaita I ano tau sila I ai o tau wheta o miatu. E fia fusi e fia whailoa e fia whaamawhanawhana e whaamalo si au. O aha uma upu e mawhai o na whaongaina. Le sao la tau mawhai e ui na tau te ena mai. E yang or kasi o ila ua sa mo se avanoa ai ole afa lau tele rungo le proklame tamaitai ia Tayana mane tamaitai ia Emma le u mafuta mai runga o le proklame le tautai ai fa talofa mo folo fatu ia ilo lua vase lua o lua to fa fine o le sunga ya Samuelu por sunga ya Sam o si le fiai I lungo le proklame le tautai ai Tayana ma Emma malor so fu manuia Malo soy pua lange ma Kwa manguia fo ila wafionga siaka. Pa tai le ngale le yo le tu o le o mafai ono tātou feilo ai. Pe ia fo ina tau mata matatu I le aso fo I tau lumanga sa ta oto mai ai ia le tolo longa fa msinonga. Ia e ui wa le manuia o tau mo ngai na ia maua se ava noa he tatala mai ai tua le lua tua ngane. Ai fa tai I le tua. O le ua maua le ava noa I lunga o le proklame le tautai ai. Ia se irua mai e wha leo le langona sa iai le aso. Ia mai se fo o pa o ainga. Ia ai o le afu se fuafuanga o le ata oto. Ia ai mua atu. Whaaftai tele la vai le wha avano ino lua taimi. Ia o a mai o lua. O a mai le ainga. Ia talu mai le mai ai o le aso le. Whaamasinonga tatu amata mai ai e tele si au fasili ai so far o a mai o lua ma le ainga mai se fo o teito o lua ma whanau le nei taimi. Ya, siringia fo ila usunga le asiaka ngai kaimi
Lo manguia man le mea umangi kaimi ya paole olea ya pe elangonga ale pangongo ale mele nisi ya ongol mafkanga fo mal kuangangi Talo fai. ya Malo pe se whaafitai. kaya kulia siaka Ia, whaafitai. Wa matua lava ma se lau pa se ne lau tati. O ilo tole to tele. Ma ole a tatu whaasoa fo i tūlanga o ni vaenga o lo ta o to lo fina ngalo me so pa yo ainga. Ai mua, e au na mo tole pau silfia. Ia, leango le sa o whaailoa o ema mataiana. Ia, ai fia silfia fo i le to tele. O ai ema, a o ai taiana, e langua fo il seile sei me ema ia fa penga fo itaiana ia ai pero na fia fo Samuel o le ale tua va la lata fa ale tua ngane tua fine i le tou ainga fa mole ya fafkaya mo fafsiria siaka ya o emale kau kala ku kaimi ya pe tayana ai sama longa sei ya o Samuel longa fal makpangaunga ya pe ole kali aku le fafsiria siaka ma lo fa tai o le tūlanga i o tou tua a fa mole na ona wa tu vale le fesiri po so i fua pea na i o tou matua i le taimire nei fa mole ya kusai fa ma fafsiria siaka e kulanga le ya makomakua ya pe ole anganga nga mafakia loko kaimi ngai le makoko ngai o mako oki mali uma mako kaimi ngai e kali aku le asiaka le ofiong ma lo fa tai ia o le ua manino manta o le vai tūlanga fo i ia ma le avenga o lo o tau avene i na o luo tu fafine manisi fo i o le ainga ai am fai ona tātou amata mai e muli koe fo i mai sau fa afesili i tua antu o le vainga lea sa iai muli nuu ai amata mai a sau fa afesili le vainga lau tele na si la mio ai le to tele o Samoa a o lua tau mawhai atu nga whaakanga o tau e leo o ani ai inga o le tau finga o le tama o Samuelu ia o tau nei e tau sisia e mesia o kou o le ainga o ani vaenga e whaatanga o ani vaenga sa le i whaakanga matulanga uma whaapena e o la fale whaamsino whaamole lau ya fafkaya kwa asiaka mo fafkini pe ole ala nga laiong ko va ai fo i va nga sa va ai le aso langonga ale mafakia yo mako loko ya e mesisi o mako ainga o nga ele i fa pesa ye se singa kalangoa mai a me usa pa wale nga saulo le unga mako akulo fa pe fa failo al mako ko hange wale wo mako mo kingo mai kongole ole poku fa masingo ele sau kua se ya pa wale nga mako fia failo ai aku mako fa mavaya yam fa malu si au foi wanga ko kisi sila mai foi ai lunga i le live leva o lo file mu pe ai ma war fia longa loko ya e pe le mafkanga ai fa le kuanga fa le ko finge ya ngai ai le langonga le malingo lo i maka le misia ai ele ai masesinga pa war kala le lo fa mai awanga i mako pa ai ku ya Samuel pe me nga wa ka langonga foi se le fia la kaunga kalango le mai po le asa ia inga voinga le winga ia Samuel ia pa wale fe me aunga pa i mai ses pe voinga le e mai o mako pe voinga le o ia o kele lo se upe fa makala ile ko inga ku male ko inga anga ia pe ole anga sia kanga langonga ia fa ngongo ila ia ma lo fa tai ai ele i whaamangi ngoa koe leo se taimi SMI ai le aso lea. Na mawani awa noa te malanga tua i asi ia Samuelu a o tau fia. O whaatanga ni awa noa whapena tūlanga le tau mawhtanga i Samoa. ia kusai mal fa fesidi ia pe ngal kasi le aso le nga mafayong mako ai ola soko nga ai aso du ai lolonga famsingonga sama ko nga sa fiu fo e ka mo faise a wala nga ia mai se pe papakanga ia le nga mako ui ai lua o le loia o lo ia la le nga ko nge kia kai lo ofisa o le nga mafai lo nga mau me le nga mo ke o ai ia pe ngo Samuel wa SMI nga ia singa fa nga IT fa nga pe pa nga me fa pe a inga ia mafai nga mako pe fa mai inga ia lo en mako so kanga
Ia e langonga e whaangongo o le kaua ko mako ko whawhinga e me manga o so o kanga ia ule lola mako po la le skala po la le si le so o kanga la manga o ai. Ia pe o le kari aku ngasia. Ina ua mawala le avanoa tau te oa i asi le tuangane fo ia Samuelu. O hani ai inga na vatu ia o tau e whaafsanga inga le ma Samuelu o le a foi se umi. Ia o a foi me ma whainga whai a o a me e whaasanga whai. Ina utulanga foi le pe ma whainga kua kou kaimpanga ngoa ia karangoa fusi aku ia ia vakusinga mea ai o whaina e whaasoa mai o a ia inga matapu sa whai le valea ina ua whaatanga o tau e asia Samuelu. Ia kaya kwasia ka ia o ke loanga Paulo me ang whailoa mai a mako. Ma whainga ave langa me ai wanga mako kalu sanga i fo iuka. O ngai sa mga omiangi pe pa whaakanga se lua o Samuelu morong ko lua. Mau ke fia ole si vanga asi si pa fingi. Ai fia ole si vanga asi ro kuangange ia ai pe kai ange ia nga whailua mai ai ele mpayonga nga o aku whaapea e nga o Samuelu a mpayonga mako e as. Ia le la sa kalu sanga i loi ukai o i kang malala. Tingal man liepe ma whainga vai lua le whaakau ma avele me ai o ngā lula leo avele le me ai si vai ma malanga ia foi whaakau ia ai se mea kau kupe la mama koi whaasa ia sarango ngā whaango ngā sa mga o masi uko ngange inga ia mawhaionga a wakulanga whaangau se wheroa ai mo le sila fia foi ia ele kakoa kungu o whaisi umi o kao fia Paisi umi o kawhia, o lau wai e langunga fia wa aisi ang whaanga wa le i le se uso le i ne menanga sang ngofo ai ingu ua. Ia ai whaku kai le ofisa e le mawhainga a kariang kamai. Ia o pio le ala nga le wa lainga langunga ia le whaangungo waka le lo pala mo whai whaapean makuange. Ala ka ke wa ai mawhaianga o akuis ka ngaka malako whaanga ui o pui pui. Ia pio le ala kongunga. Lono winga ile ima faina avele whanau. E o fo ila ile tia si vai vatu fo iwai ui. Tulo wia a fai wala tau tava vai a whapea ele o so tau tangata. Yes. A o lea ua whailanga whangau o le whangau o si vai. E entai to fo isi vai e te tauna vai isi ana whanau. O ani mafua anga. O naua sa unua whapea whaasa. O ani mafua anga. Na tau watu ni mafua anga ese mai rufa mai ngā onga whaasa o kamaiki. E ni mafua anga ta tauma tulang ai tele fisiring yel na vai. Ya, sa fisiring ya pe fonga le kadi mai ya fa mai ele fa kangan ka mai ki ka pe fa ai se an ma fo anga lo fia manga ma sa mo lang fa nga nga ko ke do wa le banga ka fia. O le banga ka fia o le o langa ngi. Ka ko uma ta ke wa ka ko fa nga. La mena le fa nga ave i kai la le ofisa le fa ye le pe fa kanga. Ya sa wala kala ngal ko fa kanga kampanha o Paulo nga ma ko wa yo ko fa fingi sa ngo e per me ala ngunga ile fa ngo ko le mala malama pe ai se ame fa pe ai nga fa ngi me le per ka dia ku nga sia Malo fa tai. O le asa wa inga lautele now ai tele Itali te ro Itali fasili le. Ya o te e le a faina pe a e awale fa so ina fua le ano fale oni tau tala noanga wa te ngona le mata upule na ina ia pui pui fo mo fa masinonga a o la ofisili le o le aso lua va inga fal to fine ina o lua va ai ma felo ai ma so lo to ngane o ata mai ni tu langa le lei i lona so fua maloloina ma foringa va ia i le to felo inga amon mole kai kwasia kama fa fsil ya pe fa anga ma dia for fasili ya o la este kianga ia pa wanga wanga o fasili ai fo i se kwani e winga i meia ka ma ko ke fai kau ai lungo penga ka failang e winga ka pule pule le fai ia ya ai mo mai la fa mai la ia kala la fa lo kele mai ma ko fa mai o mo ke pole la le ia ngai kamala ka kang malala la ai ia kai miei ia peor ka dia ku nga la ofisisia malo mana ia tele le tulanga pe ano te fai atu ia o nisi o vaenga
Ia, o le a pola pui pui au le au ngau au te ilo na wha masironga matulanga wha pena. A o le vainga lau te leia le naito te sisila tu ia o tūlanga i le. Ele i update fo Samuelu le tūlanga i le langa scan. Fo ilea le CT scan le whaatari lava pele i longo atu ia le nā teimi a me utau maua se unga o lana CT scan. Le whaata o talinga. De ai sia. Ok. Malo. Whaaftaitele lava. O le lao o mai lau whaafesiri. I le tau mafutanga ma Samuelu ai mai se fo i la o le whaasasa yona te talaitua. E le whapea fo i a mea ina ne i vaai maua lalo i le tūlanga o le unga wa ta oto mai ai. Ai a fua wha le mawhauwhau. Wa le mawhainga sau i kua Samuelu i kusa o aso i ana tau nau wai ma le toa tele lava fo. E mawai se sau i tua o le sunga e Samuelu. O le a lava so tau langona. O fetau i le tau vaai ma le tau sila sila. Le kao fi umi e o Samuelu i to tonu o le fale pui pui. Pe i le tau nau ina ia sau i fafu. Kaya ko asia ka kusai foi ma fafsidi. Ia, ina mako mafutanga ma le kuangange. Ia pefe on kousi sila mai ia i o ngā aka. O le kuangange e mai ngā ave fafo ka oko i vae wa sa sape o ngā vae ma. E mai ai longa o langan ma kou a inga e mai ia. Ia pe o mea ngā e renga ngalangonga le alofa iai. O le kangakairis kangaka ako o kuan ma alofa. Ai, a va ai ai mea e whai e kaimingi. Ia o pea se kanga ka funga le mako i marusi a pe sa ingo le a. O ngale pe ka o mai ai o mako i fefefe ia Samuelu ia leo. A o kanga ka ele se lau pasenge longa marusi o kanga ka e ma. Pe o le mea ngā le ngala hunga le whaangu i mea e whai e kaimingi. Emma, o lesi mafua angale tau mai ele fionga le tamai tai wha masino ia talasa. I le tōlau launga o le aso lulu le na te nei. Na ia ta ua ai se mata upu whapea. O le papolenga i kakala i kua. Le au mai e leo. Le anga inga nge ia vaku sola fiu e sue. O le aso tau sila fia e o e lava ia ma le uso ia taiana o le tau tangata. A ongo kakala mai kua i maka upu ngei le wanginga ua kalangoa inga i le lalo langi koea o ngi pala langi e i kalangoa ai. E te le se ava, e wha maka e sola Samuelu ma sola e fiu e sue, ai au noa fo i ma se fisoso ane le tau ai. Nga wha mata e tupu le nā mea e tala noa mai ai ia leo ma le nā tau mawhai. Ia, whafkaya kwasia ka peo le anganga kongu ale ngā a. Onga o leanga o mako o whamasinga, o mako whaalongo whinga, onga ia sa whai kongu le whale whamasinga. E mai ela le vaenga ngā a. Ia, ngā ia mako wale, pe whungale ka kere o kari kongu kere kala le mai ele lo ia leo. Onga ele whape ngā se a mio a Samuel. E o foi mea o vai kwai live fo we au mai. Pa pe nga su ai Samuel ku sai ma loka ko sola mai ku e dai mas te me fa pe nga ku. Pe o me nga le mo ko yo fo le lo po fe so mai ai me ia. A ma ko ma fkanga ma lo ko ang e mo isa fa pui. Le a ko nga uma lenga kuri langa ke sa wa lo ku. Ia wai okay lo nga va venga le se me Samuel makai langa case nga lokai. Ia wale pe fonga ko si la fia nga fa lo ako Samuel me lava. E winga la ko mafka ma leo. Yo me nga va venga sa ku nga le la ko mafka ma leo a. Yo fola va nga le fa pesa fa nga Samuel le. Lo pa pe informa leo. Ia mau ke io e mama ko mon mau kulanga le ele se o ka senge sa fa nga fa kasim Samuel va enga le a ye le ala mo ke fa ka se fa nga solo pele makau langa la foi sa un lo ke nga e la ku e kule va enga le ke e me leo ele informa Samuel o le va nga fa nga leo se ko ngangi be nga ke le nga ma sa ngi Samuel i ka nga ka uma langa wale vang fa nga leo ke kau kala awi la wa mi kong wale vang fa nga leo ia pe la kala nga ku nga sia kala nga ma enga Lono winga la.
Awai le ia se si piko silinga vavala laka se mori mau. I se mea ngā kupu se kangaka. Ngai loro ngā lava a inga i o ngā uso mong ko whawhinge. Yes. Lono winga la e mawhai ona o whapea antu walanga o le sila morianga le ia ingei. Whamai o le makua kelea o pepa whanga umai ngoa ese o Samuel. Lono winga ele o se vaenga le ana ono a afia mai o ngā o le whaonga inga le o Samuel e leo. Inga ia ese e o ngā suafa ike ua maua ese si makulanga whapena. O le aso lua tauwhi. Ia kaya kwa sia kasi nga maenga le we kalango mai ai. Langa la sa fa longo le lo kalango kai le vaenga le ngo fa longo fam le kele ngei ma pe papa nga ma ngei ma fa ai. Ya ma ko wie ele fa pe vonga le la si la fia uma lo ma ko ai nga ko ala. O Samuel wai nga Samuel wai le ingi si fa ai. Ya sa ofisi sa fa la ukala le kai. O feo so mai ni ma ngoa ia ai ke wa fa ilo mai le sia uso lai kiki o ngo umbanga fa nga ia le Samuel kai mila informa ia wa sa la ngonga le fe nga fa long ko fai mai po feme oi po o lo fa long ko kele ma ngoa ma fa ai fa wa nga ko pa nga we ka mai ia ai ke wa fa ilo mai se uso le sa ngo foi Samuel. Ia ole kulanga nga siaka sa fa nga leo mawingoa ia fa alafi solo e Samuel le kai misa informa ai pe fa ilo aku nga la sunga siaka Malo whaptai. Wow. Ka ukia ngai vaenga i whaptai fo i tūlanga o le. O le sina vaenga o lo te fia fisiringa toi wha maoti lava i le maua ia o tō o le ainga. Ioe. E kele ku or ku pepe yo o kala masangia it is two side of the coin. Ai whaptai o le wa mai le wa mai lava le saunoanga ma o luo ma fine po tua whawhine tono sunga Samuel. O ia ili si vaenga wha mai. E ia ili si kaiminga sola i kua ia Samuelu. O tō laulaunga lava nei o te pipi i ai. Me ia nga saungoa. Ia le fionga kamai kai whamsingo. Whai mai. Sa iai fo i le lipoki a leo. Sa iai fo i se taimi sa sola SMI ai me le vava inga leo. Ma umi ai se kaimi o kausue. Ma e sa halu fo i ma whaingi anga video. Online. E kau whai en makanga ruenga. Now, ngā Paula me lau keilo e au ia. E au teilo fo i o le sila mi ora ngāra ko a kelo le akungu. Ngāra kaiminga sa wai Samuelu i lunga ia ke au. I le social media. Ma le taimi nā lua i le fionga ia fono T2 risi. Ia, mai siro hanga video ia ngā lua ia whai muri ange ia mātou. Ai ono ole manatu lavo Samuelu ele ko mga esa kiangi ni whare whaasala lau a whaianga ia. Na pauna o le vahenga le mau teilo, e mawhainga e saungoa mai, pete lua saungoa mai. Ngai ai ngisi kau whaleanga Samuelu mangianga video ngā whaia mua, ngā mafua inga koe loka i leo. kai la ba sia kamol pa fisili ia pe ngo kalango aku ngakala sa o Samuel ele se me fa penga sa ku pua ele se kai minga sola mai Samuel ko ma pat pui makau su makaua ma fasala lau ma fainga nga vilo fo inga le ele ai ma se me nga ma ko ke ma ko lo ko ma fau me ia vi fo lungo ole upenga ka failange isi kanga ka mai pai mai kuskusinga pale anga le kuangi aba o ke moli mawa kwa awia o lo fa fonga le ali la ukala le faia ele ai se me fa penga nga kupu le se kai minga loka i Samuel sola mai kuama se far pui o nga wa madie le ofisa le ia kala mai ma uma le anga ia me nga kuli sa fa sa lo tua kusa le fa ko akupu me le inga o fa le case le aku au o kai le fa ko akupu me nga o fa le case aku au pele ala ngale tangongon nge ya kam faya se milo sa i solo ole me ngale kam faya va ngale mi milo solo le me ai ku le me ngale nga ka fian ma ku ngangi per kadi aku ngasiak Alo whaptai. Au te iloa ole nisi vaenga ole Papatoetoe. Au te langona fo iyo yeise fuafuanga e mawhai ona e saunoa mai. Ai mawale nei avanoa. Au te langona, o lea ua tali ia nisi o whaafesili. A wala ngai pēno o whai atu, e le whapeo whai a me o lungo tautai ai o whamasingo o le e whai ese ungo o vai o mane ai. A o lea nganga lava i o le porokalame. Se i whaafafonga fo i lea kungu o lea nga o le mea ngei. Ua ngā ora kele o fesili ngai lo kati.
ai oi o le fo man to va atu lono winga la o la fisiri le ai le fasi for ta to fa ta no nga fa mole e mama matayana mo o to la vai o le ainga e me se o lua o le ale kai mi mua nga lua a makai nga va ai le lua tuangane ua sawi lungo nge me o social media ma video e me fai ngo fisiri aku o le a kong war kai mi le fa to ato va ai lo ya Samuelu o nga sawi lunga ngio nga kai lungo nge me o social media po video ma me o wala ata fa sala lau fa mole Ya kaya kuasia kama fafsidi. Ya pe ang fafsidi ngia foi ke kulanga le. Ya or kai mua le nga pa elu fa kala ngwanga. O nga wa fi wa si ko ngange ko follow up akula maka upu kai. Ya wa fa le kongwa. Ya le nga mo ke wa mo ko va ya ku oso mai nunga la pokalama. Ya le la le or kai mua nga fa ka alo Samuel me nga le ke mau ke e ma ko wia. Inge mau moli mau pelo e au mai fai mai wa o kele kai minga ma e sa o le fa makalanga fa mule sia kai mua nga sa mo kai minga lo ka nga fai lo po kalama ya fa tai o te lo ya wia ua ta oto i lango tonu fa fonga ma wale tonu ina ni vainga o te lo nisi o tu o patatua o ngai ko ke ngofo mangisi o moli mau e ongo matua fa o ngai na ilona tulanga la wa lunga i tonu ole fa msidonga ai avatu le ava no le nei ole fo mo wale taimi tatou te fa soai ole aso lua tala fa yona fa le ole nga sa ta wanginga mai le video le na au mai le aso le tai morinu na tau wa fe ai le lua fanonga po ai lava o lua sa fa ya le tau vala au ya le tai tai ole turu bo mana tu le ya ole a fa si fo ile ka ku kala ngi va ngole fiafi la fo tu le ava no emma monsieur uso ya ma wala va no le dei fa le wai kaya kulawa sia ka pe le nga kongu la vale sa ise da ngonga ya awe e fia wa kununga le po kalama o le vai nga kongu le ya o ke lo foi o au le ka kala ku le sa o fa le ka wala au le aso le sa o kangi mo fa pe ka mai kai pale mia fa mole wa makofia malo lo makofia makofia mo se so angi ya e pe wa ye ma ya wa ka kampai mai e fai for pale mia ya awa wi ola sa o ala kala langa fai o makoma o mia le so angi ya pe re kulanga sia kale va ko ese fa lalo ngai kai mi le sunga ka mai kai pale mia fa pe o maka pe fa longo mer ka ko pokalama ya va ko la nganga loko mawalalo ka sanga ngai kai mi pe ma o mia lava lo so angi inga ia mafayonga kakala mai kuar ngangi pa wale ole anganga le ya ma ko au se upu ngei kala pelo fai fe mai sola ma de ai e mau ke lo foi ma ko ke an ma ku ngangi inga ia awanya ngei se me ku puai pe ole kulanga nga siaka ia wa ngama ko kala ngol le lo ia va enga le Pia mai kua ia makuangi e sa fisini ngia foi ma ko lo ia po ai kongo ma ko wa ko fa ma ko e ngo foi sempre asa ta ma wo sa wala sa wai kua ia ongo pui ngala ia le kes la le ia ai ngala nga kua e ko fo ia a fa pe ka kala mai ko e fo ia ngo fo i do uso le sala ko ngo fo le nga fai e fo le me le anga a le o so fa i de fa le ma fa nga uma fa penga ia ba nga asango foi Samuel ia per kulanga nga de ava ko se vai nga asia kai ngolo po kala mangi kai ia mase ku ala lo ile kamai kai pale mia fa mun mole ko ma o mia lava langa feso soang ia ore au ngang ya ku le sia ka fa kai kele muro avangoa ma lo fa tai tele emma fa tai antayana au te rangona lava fo i wa maua i mare nei lao e mawhai fo i o na fiso o tai ai li tele o taimi. Fuafuanga ia le ainga matulanga wa iai ia e le fiulo o ngutu e whape atu e tuu i le atua. Ia, o a fo i vaenga wa iai a tau fuafuanga e me se fo i o le tau mwhainga wa sunga Samuelu. Ia,
ta o to ia ila to olo ua faia la to fai unga manisio ila to olo tau mafai na ia ai o le fa masidonga silia mali unga silia au mai ele tua ai fa malo fo ia te to le loto te tele ya o te langona fo yo le wa fa fonga maua Samoa e fa fonga fo ile taita yo le tudo e e sila mai mo mai le porkalame ya le fo wa ta o tolo lo fina ngalo ma le lua unangi ya ina ia anga le ya ne sila nei tulanga fo yo le ta o tonga o le mata upu o fia mapu fo ile to ainga ai moli fa malo ma fa te tele ye fa moli anga le tua ye fo ilana pui puinga ya ya te o to ya ai mole nei taimi tatou fa ma vai mole nei taimi alo fa tele atu manuia le nei fiafi ya kai la vasia kamo la ngua fa penga fo ya mangia kele la fiafi mpo fanga koi lo fa kela fo mo ya oe fa me tai po fa soi kalama ya fa soi foina fa soi fo pa fo pa ole fa tala no anga le ama to fa fini o sunga Samuel kalo fai ole upu mongi sot ua makua ingengefu a mala utiano ua matuane nefu la utiano i mafua anga le sa ko lau ma au mai ngai leo le famsingonga ele mention le sa fai ngau ka ngori si umai la loi o nisio vaenga sa o wa fea ile tulanga o nai tape nanga wa por kalambir nge fiafi a ole upu mongi ole ua mo mai le kadi now ole sao mare ao lai lu mo le kua ai ua le kasi ua le lua ua faase lau ona o mai le tatou prokalame le tautai ae e o mai lo nei tangata le mau lava le kasi ma le kalangoa lava le tasi o Samuelu o longa kai mi mua le fato a fai ni videos e winga i maka upule a o mafua anga ia a mai ngai le afionga ka mai kai fa amasino tu lo o te le ele na nea i sa fa matalanga le ta otonga wa yai tu lo fa fonga maua ale tu no ai tutupu matangi ili wo va o mafua anga mua ia nga sa ngo ma ia il fa masingo le nga va ko leo mafinga winga ele loia leo mua or kanga karinga o Samuelu o makua kele o nga mori anga karu mai le lua fe maleongo fa solo mai longa lua sa ye se kai me nga sola ese ai mane va nga leo ma umi se kai me o kausa iti mai ia faiangi fa makalanga i upenga ka failunga upenga ka failangi neo ole mafua anga longa lua le fesidi ai lalo mafau wa ina o faita watu ele summary male au mainga ole lipo kia maia o saungoanga mafua anga ia nga ko lau ele fionga kai fa masingo safia ngai mata upulea ole maka upulonga lua pole vaenga lona lua pole mafua anga longa lua na fili lo mafau po fea kongu kai minga kupu pe yai se si defamation na Samuelu mua ese mai langa defamation le u fai ngai ona ole morianga ai afua ko ile criminal ile tulanga tata wo lang wa mai lunga wa mai public lunga ioi wa ku la fo ai mai sidi na fai ngofa pena wa tu la fo ai mai lunga ele makanga ruenga o leo e tawala mai a po ai lava le criminal history or kamale ya walanga kele a mai se criminal history o Samuelu mai se fale mai e kele au mai se fale a onga e kele au mai se a onga so sa po se fai fe au e ke au mai le makanga ruenga leo the question is o ai nga ngofo expose mai le criminal history or kamale aka ko wola i criminal history le ngo kango kilo ilalu lua fe male fiku nga convict il kamale ai se lima se fasalanga i lima se lau kala o le lua fe male fiku sa yailo nga e io nga morianga fa penga sa convict i le lima se lau kala fasalanga o le lua fe male valu sa fa maungi ai longa morianga
ai discharge. Convicted koe discharge. O le ale wing o ngā whaamakalanga, sa whaamaungia, langa sori ngā kula fongo, ai sa koe whaale au ngā inga i leise whasalanga. Io, langa iei meo i ungo whamasi unga whapea, discharge without convictions. Pea whapea oe, sa whaamaungia, ai o ngā walelei ke leo li poki, mo se kaimi mua ma vaenga uma whapena, wo whamari inga whamasingo ngā, ia u whako esenga, ma pala uma me uma ei ko inga whasalanga ma moriang matulanga o i unga whapena. Discharge without convictions. O le luafe se fulu. O inga la leo ke vavai kuai. Pe a whai e sao. Ele i pe a wha pe sao le vaenga leo ke vakulenga o maua mai mo obtaininga mai ei. O le luafe se fulu. Sa wha maungi ai le sianga sori ngā kula fongo. Ma wha whare pui ngai mo re kolu maa singa. 3 months in prison. O kau maua mai le me leo te tau whai atua. Lua afe se fulu. A whai la o re kaimi lea e pei o lea e saungoa mai e ma. Le kua whawhingi o Samuelu. O re kaimi lea le sa whaafale pui ai. The only time nga whaafale pui ai Samuelu. Ma o ma le lei ma serve le lei. Lua afe se fulu. E le i whaiangi live i lunga ngi Facebook. Yes. Kasi la lea mea lela o whaia kua runga le prokalame. O le lua afe se fulu. E le i whaiangi live i lunga ngi Facebook. O kou si la fiara kausanga whakoa amaka inga whai mea o Facebook live. Walanga lea kauke, nga whawewhea nga whai video iar kama lea ma posti runga. Pe a whaapea. O le vaenga longa lua lea e sau ngoa mai ai ko launga ma mafua anga wake e ngai le pei o lar kama lea. A fua la ile conviction history le nga sau lea lengo mawa le ke oko okonga mai vaenga ia. O le lua afe se fulu lea nga whaafare pui ai mo re tolu masina. A whaila e whaapipi iaku. O le whai mai. Sa sola ese mai se kaimi a o ilalo va inga leo. Nea, o le ala kaimi nga, kaimi si lefa mai nga loka ai. Kaimi lefa mai nga loka ai. A whaila o ngai refer ma reference le li poki a leo, le sa ungo a yeile lo ia a leo. Ile lua afe se furu. Se wha mole, se koe su ea. Ele iengi Facebook le lua afe se furu. Yes. Kaimi nga ngai kau ke sasa i rungo le people. Ele iai. A kou fia karikongu. Whako ama whainga whai live le lua fesu mareongo. Facebook. Yes, I believe so. Ora kai me ngā le pipori. Ma le FaceTime. O ile ai, ere i sau e fori se FaceTime o le pipo, le a fori si kamare masa ngin kou la fie ma whai mea ngā MySpace. Ia. Ora kai me ngā o le MySpace, ma le pipo. Ioi. O whea la le sa wai ngai mea. Ele ia ingi live ele ia ingi Facebook le ngā kaimi. Tango e kopere kukoli lalor ke mi leo whakoela ukala pe awhi o kaule leilo memory. O sa ola umafau. I think it was somewhere in 2016. It's either 2015, 2016, 17 or 18. Roughly around that period of time. Nga mawhai inga whai mea ia. O Facebook. O le winga la leo ke whai a koe. O whea la le mea le sa wai le molianga le le mai. Sa whai fo iar kama. Se ele ainge me lilo. Ele ainge me lilo i lalo le la ngai ma le wha amaru le la sa o ilis ko inga. O le wha amaru malunga a le la. Ele ainge me lilo. A nga wha apea fo ia. Nga oso maisinga mea wha apea nga asa mueru mua i la vai kaimi. Se walewa nga shea soro ka ngaka pe ngi e koe whafangu uma mai kaimi ngi e koe whafangu uma mai a e koe o ia ile loke ale au fie loke me ai pei tai sa o ai do ai pei tai e le ai lava ma se me fa pe nga kupu why
Nga paua video Samuelu lele ka share mai ngai kai min ngai. Paua video ia ka share mai. Nga le video lenga sa wailo lunga ola por kalame. Male audio. Ia male la fa atal noanga male fionga ya fonti. Ta ilo ia inisi fa sala lau po inisi fa karangwa sem. Now, if somebody, this is another good thing, afa fonga mele lo ia sunga Samuelu. Here's your another way to fight. Desi vaenga le ke fight tai. O yaingi fa maungianga la nga video mua pe afa pea o le simila keisa lea fuanka nga kaufier kamalea. E mafainga ko provinga nga mea. Pe ya manga yali. Ava kola challenge lea. Si po ainga ke mo se video Samuel. Nga fa lea ngai leo. Nga faya ikua ko le video ole fa tano nga le sa ufaya. Lenga isi video muri Samuel lenga pop up mai. Ele ai ele o ngimea nga fai kuaku. Sa mo le ke o sa woi foi ke wa wasese ese kulo wan makanga ruenga leo. Ke wasese foi isi makoso mai lunga. Isi video foi ngai le fai ma Samuel le makwati te o sa Samuel makanga ruenga mai isi kanga ka mai o isava i o uporu o mongongo apolima ngai sa woi. Le ai ele o ngimea o le lua festival menga. O mea last year. Yes. O mea last year, o mea kausanga lenga ke angai. Maka ukia la tūlanga le ue. E makua maka ukia. Ka kua maroroa. E feri da se. Ka kua fesinga maroroa. Tatu company la no sua a foi mai. O ke pole. Ka ku karkalango ke lo isi usia mai si vaenga. Fa o tatu proclam pe mai maroroa. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mo mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalesa ma whale titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausi e ino whale, whaatotonga ino whale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o 5 Pe te asesi atu ila na tutu atu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. Whaongale tutua le PacificEzy le masino February e mapawa i loa vanoa te manu malo ai whailonga tupe tai lua se lau ta lao sautia mo ana paanga. E se fulu whailonga mo tātou New Zealand nei, ai se fulu whailonga mo Samoa. Mai se ina le nei whapitoa le aso tofi lua se fulu maraivo February. Awa ne ngalon download le PacificEzy app i lau telefoni whawai. Malafo i o tupe whamaboli i le nao le 5 tala le totongi. Olo awa noa fwoi le direct transfer te posi sa mo i lau se leni le tātou account. Ma whaatino la fwoi no au se leni whaonga ai le telefoni. Ai inga whapitoa. Asiasi mai loi o tātu ofise tolu o tara o tāhuhu po mangele. Bevala au i le o barsalau o tasi onono. Po telefoni masandi o le lua fituono fituiva fitufā. Ma le lua fituono fituiva valufā. Ma fesili mo se la lae lata tātu mo oe. PacificEzy o la paanga mo tupe wha mo modi Samoa. Uma que esposa. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Ango. Soli. Ora me ke manga o ruku ki ama ka proka la meri e ko viri mai. Pole se koma. Se mas no ta fa ha chama le se ta pa. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko i top up por pau. Ala no ke u umra nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia moli. Fa o mi sina me se fa ka sina me ya ko moli ko manga. E fa ro le mai o se o kari. Elingi me fa o va por me ro ko o va yung. Ioi, ale la top up ko la ki ro fai mai or me fai online e va be ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me.
Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga le Pacific 40. Mal talo fa ba. Wai lo. Ya boleh. Okay. Ya, lenga. Wai fa mai. Ya fa la ya la ngai la fa ku so maka mai show le fa la ko fa la u lo. Ya ma fa la ke le fa ngole unga Pacific 40 mala ku ka fa ba. Check. Tai lo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingofia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga, pili o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo whaonga ina ai le tahalofa voucher. Tahalofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of Te bro watira wo los minuto te nei tu lai ono o tanto ye pro club to te ya he le vanga da fia filto tu al Blue TV. Ka ko fa solo e highlight le fa so mai tu fa fini. O Samuel ai mesela le ngola o fa so le nga le ngo fa so tu ai le vai da fe nei manisi o tatu tala o to. O mafu anga ke enga i le peio la Samuel. Faftai ni sile so ni mai le Facebook, faftai sunga Ace Crichton, ioi. Tama, ioi. Fia fo ngol tatu proclame. Ole wingo la utala. Ole esa ole Facebook ai mama wa tuitua, I think on luafe malefa. Se me luafe malefa na amatai, ole winga le te fai tu ole live. Fato ama faina e live le Facebook. I think on luafe sul lima. Luafe sul lima luafe suongo. Yeah. Sulima I think au kuso fato ama fainga fai se live le winga na la utala fo ile le mafai i loanga e fai le video i loa ko isi kangaka au taimi fo ilana sali miki yar kai miki live ya avo ile sa fa so ile si taimi ora por kalambe o nei taimi Facebook o le fa tai tu sa ro ko wore se umi au asoia sa ir kai minga fai ku live pa anyhow o le winga yo lanta tala onga o leka ke kuri makai po a kongula mafuanga a ofeanga kukupu ai mea ia lea la a whapea e moni o lea o le lua fe se furu le ka whai ia le te mina whawhare pui e Samuel umoritoru masina ia o le whailanga au mai whapea nga sola i kua maatu langa uma ia mana vaenga uma ai i le kaimina nga whaingia nga video ma whai ma whaleanga ka mali angal mkanga ruenga manisi o tangata mtura whapena ia ole la o sa ngo mai ia ku fa finge o Samuel le ai ma se me fa penganga kupu e o ia la tou ma la tou ainga o le uru ai kai mianga va ai ia Samuel o sau i lunga o kai mianga a mai el proclamel te ia ia manisi o nai tatu pa i la tou fo i proclame sa fa ava no ina ia fa leo ai ia le mori mau fo ia le fo ia uso o le si la vaenga o le vaenga le ka ua mai fa mai o le kelo ingoa. E maka ukia le vaenga le sa ua mai ngia. E maka ukia le vaenga le sa ua mai ngia ai nga ku fa fingi. Nga le kasi al pepe fanga ur ka soifua neo o le fesili la wa atato wonge le loloko le vaenga le. O le fesili o ai la le la e ku ia o ai le la atua ia lau fionga kama ka ilo ia a leo ma le makanga ruenga o leo. O ai kongula le la ku ia i le kele o pepa fanga o Samuel. Ai le fa maka e fisiringia le sa pule le fale pai pepa fanga. Fa maka le ola ko ngai ka kaunga fisiringia. Ai is this how easy e mafai inga kuluku kanga ka fale pai pepa fanga. Ka ko wo yu sa sa. Walanga la ya nga mata upu yo butula mai.
E au ngā maka upu iau kūrai mai. E kā kou ki koe whisilingia i le integrity. Ma le wha maoni o na whai e tangata whai ngā ruenga. O lea maka ngā ruenga, mlea maka ngā ruenga, mlea maka ngā ruenga. Ia, o hau ke karangoa. O le ko a kele i o ka ngaka o ke māsangi ai le whare whai pepa whāngau i to tonu o si o tātou watiro. Yes. O le ko a kele ia. Ka kere kau ka ua kua e fo isi uso i oe. Sa ka alo fo i Manu Samoa, no se uso fo i oe. I mātou maftanga i nei fo. Ia, me se fo isi ona whale tua si tamaitai fo isa maa o ngā whaatasi pesenga. Ka sire uso e malama le lei. I oe fo i langa ia. E le mawhainga palafua e se singe i mea. Po le alo masangi. Yes. E au ngā le masangi tua ngā mea fo i le leo le vave. Ke kau le umienga e kūre kiu. O nei pio ngai whaamangu yanga ngai maua mai mea fo i le lolo is who you know. A o le fesili la i lo ma fau fau. O le fesili ke le lava. E whaingo fie whaapea ngā fesuisu ia ingi o ka ingoa mangi o ka so whaangau ma whaingo pepa whaangau ia Samoa. Is this how easy it is? O le whaingo fie lea ngā palafu. Kura ka kore ngā kana tūsau. O le whaingo fie lea ngā kau whaasese ma palafu e sesi. Le ofisa whai pepa whanau to tonu o Samoa. Ia a kou sila ngela ia Samoa. Luka kou kalangoi upu sa sawa e mesore tua inga le kele ngā whai e lesi kua kele. O kua inga whamai o skamo Samoa o kangaka a. Ai mai se ale awari e o mai makupe whao ngā ai o la tupe e totongi ei ma kala o ole kangaka. Whamai o ngei pango ka o kangaka e mai o kangaka e a o kangaka koi kiki a. Tunoua. Kela longa koe o le ngana mai ma whapea mai. O le whaavare vali. Au kela longa o upu ngā lai tala noa ai tua. Ai a whaila o le kua inga ka maile o Samuelu e alu ai fesuisu ia i o ngai ngoa ma pepa whangau. A le fo i tau te o mai ma kou whai mai o se kangaka i ngā makua. O le makua confusion whaasolo a kua o le mele iei. O whaasoa nei nisi o tamang olo ngafi vela o whaakau ngali le back and save. Ma whaasoa me se tasi o tamala ule ta ura suafa. Whamaire karat ko inga ia kia. Asiata. Ngā o mea nge ngefu i lunga o mea nge ngefu i lunga o mea nge ngefu. E o ai mea ngā whaafai ngofie ua makua nge ngefu whaasolo ako. Tuloua. E ngā afua iei le melea. I o whiangi mea e laulau mai le whaakulou. E toia ina laulau mai ia si uso ia Samuelu o skanga whaakau wa ai leilua se mea leilua. Ai mawhai ngei ka ngaka ngā rufe suisu ia i o ngai ngoa. E le ofisa whai pepa whaangau o loo iai le au waka mamai. Ngā pāua le vaenga even myself through my experience. E ngei, na pau ngei ni usila ma le tūla fono i ni usila. Ngā pau wā vaenga whaapikoa e fesuisu ia i masui e iou ingoa. Ngā o kai me avei oi me ka o witness protection. Ngā o kai me whao ngā hai oi leo leo. I oi. Se i vānga ngā, ua whao ngā ina oi. E tau alatu ia i la kou o la kou u mia le kūla fongo. Pau wā ngā. I oi. Ua whiangi ka ngaka. Ia. Ua whiangi ka ngaka ngā ki poki a kui Samoa. Se whakula au kalalea. Ua whiangi tangata na ti poti a tui Samoa. O aku ka sui ngoa ka sui as whanga ua mai koe maua. Yes. Koe maua. Koe maua whaleleia. Ua whia le au whaikonga whiki. Koe maua whaleleia. Se whangaraka ka ngā laku i Samoa. Koe sauai ronga koe anu. Go through the process. Suffer the consequence. Pay for the consequences. Go through the process. Koe saua ngai ia. Kaka saoronga. Au le winga leo te whai atuai. Ua whia ngisi e kau whai mea pio ma mea se. Ai umma e lava. E maua lava i le system. Whawhiwhea la ngā kele māngoa ngoa i pē kolu le whai le lima ea pepa whangau o Samuelu. A le whato au tau la ngāre kaimere ngai. How come ngā le la ngāre mea lea isi kao whianga Samuelu? How come? Ai se a whato au tau o mai aire mea lea. Ai a fua tau criminal history ye au mai o Samuelu. Oka wa expire.
kuai. Wa kuai. Why now? O fasili. Why now? O fasili ko merkasi nga. Ai sea walanga ile kai mirengei. Ai sea ngale langa ai la 2 years ago. 3, 4, 5, 6. Afayo lele saule criminal history kamalea from 2006. Ko ikiki a lua se fulu kausanga. Nearly 20 years. Yes. Ko so lewo se fulu valu kausanga. O afia mai kamalea. Po olai lalo le reita leo po kokongo le environment or kula fongo. Lua fe maleongo. Fiku, valu, iva, se fulu. Fa solo mai ai ya saule lua se fulu. Oi. Fa solo mai ai luma. O le ala le winga o la utala. Ai sea nga le langa ai ngei mea le ngā kaimi. Ai sea ele is this how low o so enga leo i Samoa? Leo ke fa soa. Ele o ia mase nganga ia mase tulanga a me e kau wa aleanga me yo ko mafofau o ko ye le fia e kasiaro ko leo mar ko fa leo nga fa mo ko fa leanga no a fa ya o to ma o to fa vale o fa leanga so be it a o me yo ke kala ngoa ku ai o lo ke kala ngoa aku effect o fisiri lo mafofau from 2006 nga ka alo mai ai Samuelu I passport o I sorry I pepa fa ngau ese fako a identify le lua fe lua sfur marfa only because wa afia ai se ingoa makaukia olea o fai pule e fa ata uma ma fa sisi uma fo ingei mea wa mafua nga stir up uma ngei mea ma afia yo o le uprokiki wa ngu isi wa le kau kakala isi wa momoe ai isi ai la lafi ai isi mafua isea leanga wakango war kamalea wakango sao ai le waya ola o le waya nga mumusu umar ko akele e kango isisi ai loker kamalea lokele waya ola le waya ola leanga wa afia se kangaka kau oloa mas kangaka o le makua laua lunga i va ai Samoa o kangaka o porkiki ioe mafuanga nga wa stir up umai wa feleilo ngai umai mea leanga ai mamea leanga ai makua okay roa e te ro foi lautala enga o le kalie o leo aku au so le la fa kula kala le to with due respect leanga o le mele kupu o lai ai ngai kangaka yanga va makangaka fa maongi ai o le mele kupu o lai ave ile auanga va ai lefa maungi. That's the difference. O ese senganga lea e vai lua I ngai. Le au nanga le lei longo le leia maka le leia maka ngaruenga. E anga vaa ma fa maungi. Ma le anga vaa ai lefa maungi. O le mela rekupu e kele nga laku mea ia la u le au anga vaa ai no fa maungi. Ioi. Ai ngungua malea manga ia malea vea inai tangata e anga vaa ai fa mau a maila ko inga maka upule ai o kule roi fa fo su e kilo ile ko inga mea from 2006 ka alo soror kanga kalea ile kula fongo winti singa ka ma ia kungu ele ngi nga skeke ngale lua nga island la popo amanga I mokula iki kulo mongongo ma polima ai ko iki lua se furu kausanga ai fa ko ama we leo e lua ile kolu le fape fanga what a joke man really is this the best you can do 18 years ai fa ko ama wa le kangaka leo mai le au ri le ngai loko o mai fa mai orka kai vai kulo e fa vasi e pangoka ele son kamali anga e ula iai e fai iai fa mai ai aisa e ai maruanga e ai uma kulo fa fonga na tru ai se fulu valu kausanga fa ko ako moa e lua ile koru fa pe fa nga ure ka lo samu ai maka ukia ia mea ia o ke longa ia uia lai fai ko fingo lo ia leo
Le anga o le tūlanga ia o le lo ia whai halong ko finga i longa. A o le fisiri ku kasi ngā even ia ke au e rengi o kofi wha alo ia. A o le meo le laui a o lo ia e li o ha o ke o mia soro i ko kongu vā o lo ia laui a. Le ala fo ngā ko kiki a so uma. O le kele o lo walu ia spend time malako. Yes, e mori mau har ko kele o la tau o lo e papa au mafio ni usila au kala ngoku me ia. E mori mau e masangi ngoku ile. Ile si ofisa longa lua le ile mall. Ioi. A fai o kou aku o lai mok whaafsanga i mai mangko inga fai pelawe. Lei e longi fai au. La ngā walu fai au ke arua i roka maa wha leanganga. Ai a fai ko ke whepasi ai o kule mall ngā o au wale urupo o ai li o au e kama wha auru singa. Ai fai pelawe ma meo ako pau i au kafa. O KC. Ia. O KCs. Ioi. O kamanga mo KCs lai mo ke whaafsanga i mo laui ar kula fongo. I go and do my assignments there. Ma koe whaasoa. Whaasoa a ma ko sa whai mai isi kai ao e arua i lava. Ma vai ngā whaasoa. E skaki mai ngā. Ioi. Le ala le winga o la tatala. Le anga o le ua kuu maa ai maa ia au. Ua makua kuu a le moli mau ar kama nga sau e whai mai. A ua makua a waku uma ki ai. Ai li liu le kau pule. Ai mana tua fo. O le urupo o le e munga mai i le skama i kamai kiki le munga mai euskadi. Ia. Male fai pule a whaleaka. O i anga mua mapunga mai e le upule o whawhau. Listen very carefully Samoa. O le urupo o a lele wale iloa wa whapeo le inga pole a kongur soi fuanga lai whai. Marisi urupo o le kafiki mai Samoa. O le vaenga kongu a lea. Nga mua mapunga mai e le upulea. O le faa u. O le faa u o lea. Sa oi lo le si sa pela mai le fafau. Ai sa unga sa pela nga wale fafau au fafau. Poi mare fa. O tangata mua ia. Nga mua pisa le upule le fafau. Yes. O kangaka mua ia nga mua karangoa le upule le fafau. Ole o ke mangkuanga. Ole upule sa whaonga mai e le sunga le au le mali e toa ina ua au mai lang whakarangoanga fui le porkalame mali tō whata puala o le soare pule. Le sa mua ka ua i fui le whaenga lea. Na ta ua i ele whionga minister o whatoanga le upu whapea. Ngā lakur kama maka ua kuia ia. O lai iei ka kau pule e lako e kulo ue wha ole o kia. Pe o lai nga whakonguinga ngai ia. O upula nga whaonga mai ai. A o le vaonga ngana lea o le whawhau. O le vaonga ngana nga mua pepese mai ai ia lea wari ia. A lea wa e moa enga leaka. O lea ua whai ma vaonga ngana o molianga leo. O whai kau kui kōlaulonga umai inga saungei. E o ai molianga o loo whai whaasanga ia le whionga le li whai pule ai. O le whawhau ma le mimilo. Sau ia lio fafau ma le mimilo. Laku ia sivai fafau ma le mimilo. Sau ia Samuelu fafau ma le mimilo. E o upunga nga mua fai mai e kamaya. O le fesili la leia. O kou kalangoa ea. Lau fionga le komisinga o leo ma o kou siingia i e whaia morianga. Nongo wingo le kou ke karakalangoa ma le wari ia. O le fesili. Just asking a question. No wingai mo ia le ai ko ke karakalango o ile fafau mai ia ko ia wa para sounds of it. O le kau fafau o le kau io. O fisiri le ala foi na va marulu. Fa le o kile ko i fisiri la ngai le o mo so mato wa no ai fisiri ele o fionga mingis ai le sorry le komisinga.
a fa pe la ele o mai so to wa no e tali ai pe a fio mai lunga programa se i fai ko i fesiti fa malulula ia nga fa le o kele ku fa pe lunga programa la nga o leo mai le o di ia ma fai mai o lai fai mai leo leo o lai fai mai leo leo lo no winga la sa wala o ko sa wanga ia o le a charge la o di ia me fa fa ya ele le foi la sila le ku u ya ku langa le ia lo no winga a le fia fo ya la tangata ia ya o ma e ma fa yango ka la ku Samoa pe la ku se si Samoa ia wa ke foi le charge ya oi onga o fa fa ko so le la umanga la ukanga ka le defamations a le la ukanga ka le fa fa ma le milo o vaenga ia le na lau walunga i tō lau launga ia nga whai ngai le sonuru neo o mai le vaenga o manatu ai le si vaenga ia fair ka ko whaasua whafkai e ko whawhinge foi tali tonu foi walanga iri si whasi sa uanga o ema lenga makara ngoe leo tai lenga sa uanga mai e matua i lango ma i oe ma mori ma winga le aingo Samuelu le tūlanga le sa ave Samuelu ma informa ma i foi le sola ko kei neo ta tia tu le vaenga lea ai si o ka ko fa longo ma kuri makai po ai foi se sila aloka e makaofia ele ngai foi maka up po ai la le sile la su e leo wala ngai ka wa ka sila fia leo e lo ai leo la ko informa nga o nga pakaku ko fa karangoanga ngai pingoi lo ma leo ioi nga o nga pakaku ko fa karangoanga lea fa fonga mai makaringa le ori ia le ku lo we le makanga ruenga uma ara wadi ia fia fai melia kai mi foi la o vidi le sia lesi e iai malesi le fa de ka uma e ko fingo Samuel lunga programa le Blue TV e malesi ka ko su e mai lesi ya si wala la o makua before le lisi le lisio informa ava pe luas fulu informa Sam John Tim Rom. Ia, sue. O ai le a inga ma le li do Samuel. Pe ia le li le Rob. Ia a fai whanongo mai Rob, pe a fai ise Rob. Ia rongo ingo Rob le fai la aus fai. Yes. That's how desperate. O le desperate le ngā le ka ke vai ko ile kupu mai isi i le case le. O leo la whaasoa. I le vaenga o le sunga ia le fionga ia whapule ai. E uma wo omer maka upule le fionga le tamaitai whamsino. Ai si ka kua kur maka upule nga ke ea e te enai e ia le taro sanga na vatu ia inga o morianga o le fionga le li whaipule. O le kalo sanga. O le matua se lau pasenge o karosanga. Ila wa tilo. Whaatanga talau tele. O le har karosanga pe mawhai. O na whaaikikia langa saingi. Wai whaalua nga saingi le vai aso. Kei role se mea ila uwa vai atu itu o mea ia. E sau wai mara mea fo ilele manga o e whaaluma. Leanga iai va inga tula fono e peye kilo. What's the motive behind? What's the motive behind? O lea nganga o lo itu antu. O le mana onga. E whaalua nga saingi ale fionga le whaipule le vai aso. Ai au kou sila Samoa. O kai o ako o lea kungu. O tai nei o lea tunu. E mo o mia o malo lako kaimi. E pisi ai le serving or community. E le nga o lako kai mi fai ngā ruenga o fai puli. Kasia ka ngaka e 24/7 lo lako wala awinga. Yes. Le nga ako kupungi whaalawelave ngu kukupu whaalawelave a inga. Tutupu whaalawelave i a onga o a uma organizations ma mea uma e whiko i kongu le malo. O i leitu malo. E lua ka ngaka mua ka ngo au iai. E lua ka ngaka mua ka ngo au iai a inga le lau ka ua kua. Mua whai au. Longa lua o whai pule. Yes.
leanga o le anava ma le masangi le ngā Samoa. Ngai ainga e le kāngorima, ngai ainga e ausange, ngai ainga e mo mia fisoswangi, e lua kangaka e mo mua kāngo au i kaimi o whaaravelave ma kaimi e mo mia fisoswangi, kaimi o mafakianga, ma puapuanga, mua o le whaiwhi au. Kapa le whaiwhi au o lako ngu upo le whaiwhi au o le kalesia. Lua, kapa lo il whaipule. O le alanga avaku le kālo sanga si whaipule. Te wha ai ku maile kasi, walavar kasi o le saingi ia, pore le saingi ia o le ale me, puri run anywhere. E feo lolo mai pe anga o kulo. E feo lolo mai pe anga o se sifo ile le nga o skanka whai ngā ruenga. Tulou. Kulou ia, kako ia wha o ngā la tau o lewa, feo lolo mai pe anga wha pero ko finga ia lise. Ia pe anga o lau kama o mau. Pe feo lolo mai pe anga wha pero tulou o nei tangata fo ile. A o le whai pule, ai ko o iai, ai wha saingi mo le wha ruanga saingi le vai aso. O le alang karu sanga akuai, ai saure kali ale fionga ka mai ka I wha masingo. E ala mai le finga unga a le loia a leo. Ai wha mai le kali. E le avea low coffee. E le avea low toffee. Ma mea e ongo whai ei se whainga whaapikoa a special treatment from everyone else. Oh my good boy. Ai ua ngalo I lau o fionga kuno. Ele eise si e whaasi uta pe si I se makalalanga I le kaokonga pe sui ai le integrity ma le wha maongi o le fionga le kamaika I loi a whamsingo. A o le ata mai o me tutupu ma o kou whai unga e a fua inga fisili le public. O le fisili la ia ke a uia ma le fisili e wha leo tangata. O a keise se kou ke sila sila ai I kofinga ma tūlanga tau o loa. O a keise se kou ke le ke ai ngā mea. Ua ngalo le hiunga whamasingonga maua lunga le nga ave ia kuila epa mari mongi. O le mea langa e ka ua le special treatment. Yes. O le mea ngai ka ua le special treatment. O lea. Leanga onga o lua kulanga kau o loa ma la lua kau kua. La le se lua morianga. O sorry se lua fasalanga. A o le ua wha maongia lo lua morianga. O le wha kau kee. Ioi. Il wha masingonga. Ai pei kai onga o lo lua kau kua. Ai mese oe kuila epa. Lea ua mafu ai. A lea la ua o mai il wha masingonga maua lalo. A lea whai eri sa uanga. E lea heise special treatment e whaia. E lea o whai aku. Whapea o whai aku e drop ni charges. You know. E lea o whai atu a se drop ni charges o ngā ai ko mau. Se ia vanga ngā ua proven guilty or no guilty. A o le kūlanga. It's common sense. I le va inga lautili. O le makuapisi ha o le whaipule. And he's a public figure. E le mawhai ngā ruaru kako vai akunga. Ua sola e ngai whea ma whea pe alu I oe. E ala avifo le sola kulou a le fionga. Pe ke ua le show up. Ma le oa le aru kukuila. Ioi. Il kuaya or pe mika. Ua le lea mai pe o le lea mai are kimu lungo le ea. Ua sau pe o saura saviri ma le makangi. O le winga le nā lea leina whai atu la utala. E ofo ai le loko. E mea o whaako whala inga. Lea ngai tu e o lai lo loko e mangkofo. E kai mi e sau ngoa ko ingo stui. Ale sianga sau ngoa ngā laka mai ngeia. Po nga press release e lenga whai mai e winga fo whikalai. E winga lenga whai langkala e tāua o le whaato whala inga. E eile kai mi o lai sa pela mai e kusi. A, E, I, O, U. E fo e kai mi e whamai ai. It's just a black or a white. A black and white. E le mawhai o ngā half black or light black or light white. Po le ngā mea. It's either white or black.
E iai kai me whapenga mai ai o kula fonga whapenga ai whamai leo rek saunga ngā kula e paile i le vau ni. A o inga tulu e whao ngā i ai le whaako whala inga. O le a le whaako whala inga. Yes, e kukusa ka ngaka umai lalo kula fongo a o le discretion. Upu whaperkangia o le a le discretion sa le whamasi, le fionga le whamasingo. O se mea e kaua kele le mea le karosanga mai ai, a mea le walawa iara kasi, e saingi. Ai ku uisi aso e aruele whaipule e kapenga umamai, e kapenga longa i ku malo. Ai aua fo e feo lolo pe anga se whaipule upolu. Ia ole mea lei ai, ole whaipule mako sia mako moku kele i sa la whai. Ole moku nga ku ore malo. Ia, e reo whea ku se si o whai o se special. A ore tūlanga ia e. Ea, ui o lea. Ke inga. Ka alo sia ia. Ai ka kou so solo ai lava i le melea. E lea ingi special treatment. Pe a o. Inga o i o kou kaimi. Pe a o inga o i kaimi o le si vaenga lea e. Ia. O le si vaenga o le tantou Afi e le whasoa. Ina ua nginga mai Samoa. Le tūlanga o le conflict of interest. O le fionga i le whaamsino o le sa no foia ma se ei le tō laulunga le po le mention le sa whai le solulu. Sa o tau mawhai ai su e se whaamau nianga o le mau. Yes. Sa o kau mawhai ai su e se whaamau nianga o le mau. Peitai, ngā makuai o maua. O maua le leile whaamau nianga ina ua fisotai mai se tangata lava o lo lotu whaatasi. O lo lotu whaatasi tu lo wa tā ua lava le ngō le kalesia e le ngā kia le Peace Chapel. O lo lātou lo lotu ma whaisau ninga whaatasi. Ma whaamau nia mai. E sa o e lo loku whaakasi whaamasingo lea. Ma le o lo kua ia i le hit and run. Le ala le pule rimoni ai afi. Now, o le winga la o laukala. Wa e whaisi maa ale i ora maka upulea. E le whape whai atu, e toe vai manua ai, pe o tūlanga o le taotonga wai ai. Ai o si o kausoa o le masalo e asa fo i le whaiva ai le asa le masalo. O le winga o lau whaamatalanga. Whaamata i eise vaenga. Inga ia mo le tau le leia, longo le leia, ma le sao lele, ma le mama iai. Ole whaai unga, ale fionga le whaapasingo e whai. E kakaunga i le eise vaenga e ongo vai mangua ma ongo lape lape ai fua. I mea tau so tanga. Yes, o le whaamaongi ia, se lau pasenge. Yeah. O ko mai maa ngā waa o le fionga le kama ikai whaamasingo se lau pasenge. Me uma, ai peio na whaiatu. Whaamaka e iai se vai sua o vaenga ngai leanga e ka ua i meo kula fongo. Meo conflict of interest. Ia, le suenga o ami o kongu o mea. Whaamata na whaamapu e, ma whaailoa. E le ma whaionga o kau aveinga. Pe e ka kau o ngā whaailoa aku, e ka kau ngā whaailoa. Mō le si la fia. E Samoa, ma le lalolangi a koa, ai mai se o le ofisa o whaamasingonga. O le o lo oi ku aku, i tu ua inga o le mata upu a toa le nei. O se tasi o lo o maa au lotu whaatasi. Pauanga. Pea nga ka whaiaku. Leanga a whaika ku ke kurikuria la mi o kongo o whaamasingo ma le saonga o le akua e sila fia. A o lato wanga waa ma mea uma whapenga. E lise mea kau ke whasiringi ai. Leanga o lai a lato wanga waa e ala yo lato. Ngā luenga ma lato. Ma kāki a sa ausia. Ia lato tau mawhainga. Ai o le upule o le conflict of interest. O so o tanga. Vā la lata. O ingala. E ongo afeki ai kusa lava po lo e ku le ami o kongu. E pala le maa ai le pala kala. A e ngau ala o e inga ia auange i pisi pisia
pe yo kala pilako e fafango ulima e mama ma le koko le ngai kangaka. O le ale mea mi o kongu e kakaunga whai. This is my own opinion. O le a se mea mi o kongu ma se mea sao e kakaunga whai. Whaailoa, wha se e kuangan. A whaailoa kulava, a lai maari e uma ma au kasi le ai, se ei pea, a fio mai pea se ei, ele ei se meo iai se lau pasenge kūlanga uma, wa mamau lima. Whango. Wa mama. A ole musu, ma le popolenga, ina ne i tala noa ina i le ala, a le ua kalangoa. A le ua pua inga i le ala. A le ua tapisa tangata, ua satia ta mali anga, ma fua i sea. Ia. Ma kou kere kau whaiako le anga o le upu e ave i wha masingo. O, ka o kai o kou o wha masingo. O le laua lunga o kou finga o mea uma. Ai o le wheku o unga inga o le ko wha ma le ukanga inga ia aua nge iai se mea. E satia ai fua. Louta mali anga tau le leia. Paku whakaika inga ke uko pea mai pea ese a. Whakaika inga. Kula ese ia whawalo o ngā waia sila fia. E a inga ia lea lai pule. E oi. Me kau a inga. Kula ese le fionga de mingiska o leo leo. O ngā e a inga ma lea lai pule. Whaailoa whaalawa i kele. E oi. O te le mai loa ai e le maua sau suenga maoti. E le mafuanga na le i whaaua wina mai e sunga ia Schuster foi lea whaamasingo. Le Samoa mua whaatala noa ina le first bail hearing Samuelu. Po le bail hearing po le urua i kula i Samuelu ia skama o tulou ta mali anga le fionga leota tulou le fionga leota is it Raymond Schuster o te le mai loa ele ko moska ko su enga kunga po se ka ko update pe sia ua ia le fa ua wina ai alo winga ola utala ia fa tai la to le so Raymond alo winga ola utala o te le mai loa ai pe maybe that's one of the reason nga ia pu le ia longa loko. Maybe, I'm just saying, okay, le a tonu e muli ane mo se tatu se ifso ta ia tu sa mo ia i to fava ai na forsa ia manisi fo tatu se kausa ili ai pe nga maua mai se fa matalanga pe ai se ana le fa awa wina ai ia ele fionga fa amsino ia leota Raymond Schuster pe yang o fa kulanga nga ila o programa nga fa ila utala le yes e uso fa walo e uso o le fionga de mingiska ia le fionga le sunga fa amsingo ia leota lono winga la a inga ia whaualo ia leale le pule. E a inga hai foila ia Raymond. Ai mana tua. Ia le fionga leota, ai mana tua na whai atula utala. As far as I am concerned, ia kia ula ia ma loo i loa ia deau o le fionga whamsino ia leota Raymond Schuster. Os ka ngaka e sao hanga ia whainga. Yes. I can say that, plainly. Without kilo e ukafa, kilo e ukafa. O le oka lai papa sa sawa. Yes. Kama se kama ka. From how I know the brothers, e kau whio lolo mai ia whaualo e whai makau kūr ka whinga le e whai matau tua wanoa ma me whape ngai kama sao la ngai whanga sawa. Au ke longa nga si la fia la veia. Ia, o ke le manga o foi. O ke kaka mau le koo. Ai so kepa i le kaka la ngai po le le sao o sao fai unga e fai e ala i lo fa maungi e kalangoa inga e kangaka e fisiringia e kangaka e kapisa ya kangaka ma why le anga o lo kingo o lo ango o lo wivi o lo koko ia le ala i puli so maybe nga fa nga ila nga ia fa ko fa la inga me ia se uia me ia se o ke fi we fai lo fa maungi e pisa kanga ka lenga o le soifuanga ngai e asa fai vai le asa masalo le la wa me mai ro ia le si ia fionga tama ta ifa amasin now I am no way near ke fa pe ke fa
A le utou whaafonga mai Samoa, o kere o questioninga le ko mai ma nga vaa o le whionga le whaamsingo. No, it's above and beyond. O stangata heata mai tele. The only thing lea fua matangi ai le whaasoa asiata ma tautai ia e le whaafonga le kungu e loloku whaakasi. Marakangaka lea e sau waire mori mau lea le kau wha aru i kua le kau kakala i kuasi mori mau lea e mori mau e wha sanga nga kangaka e au loku wha kasi ia la atu ua uia wha kangaka loku la aku ua u wha kangaka loku believe you me po o lea ma lea le whamai o loka loko waku ukasi i lea kua o loka wha maongi wai au angeru o le langi o akavi inga e palasi a kuirunga ko au. Ai a whaapea o au o ke whaia se whaai unga. Ai o se vaenga o laia a fia i sesi o lau e ka lesia. Menge mai oe. E iaia le lave i le alofa. E pei o kaulanginga o isi suafa o le akungu. O re ko o le mangingo, o re ko o le aava. E ke lave i le alofa. Yes. E ia lau special connection nga, lau special favoritism nga. E fai. E anga whaora kakao lau e ka lesia. Ioi. Po le alo i loa. Yes. Lau whaku lau kala. Po le a le sila fia ma le loa. A whapeongi ngā ruenga le apalai mai ai. A whape apalai mai. A le kewa e kuilis kakale apalai mai au o le puli. Or ka ngaka o rau e ka lesia. Po lea ma lea a whai o oe whai al whai unga le ke whakarangoa o oe whai unga. So le. Sa o iris ka meki mako so le mahala marama mai. Ioi. E ia lo loto le na. Nga o nga nga whai ma whai le process o lau interview. Lau o nga e whai ai. Ma fua i sea. Leanga o maka ia ke rua whisanga ia so uma o leolanga. Ioi. Nga hua ukango ku uroloko aku pe a whape whai le tūlanga le na. Ei wha malulu fo i le whingalo le whionga di tamaitai wha masino. E le whai ngō fie fo i le avenga ma le tūlanga o whenga iei le nei taimi. Ai leanga woka wa aia kunga. Ua sākia mai ai ma o tele le upu ma le tala. Ona o vai sua ma ngai vai liu ia sa kakaunga wheliu liu wa i le lei ele wha ko whala inga. Whai ngofia ia. Ia, ma lia langa o au. Ma ke loku wha kasi ma le o lo o kua ia i le mori mau. Whai ngā kāfo ila ia kia. O ngā o whai a kua se kala ma se upu. Melea. Ia, koropo se i se si wha msingo. Ia pe o le a o me e se a uia ia ma le maka upu a sa uia se si wha msingo. Po le alavalo na whainga. O tua atu o nei mea uma. Ioi. O kuaku o isi mea uma. Se whakwa la ukala lea. Tātou fo i e nau. Kulou lava. E iei le whasi sau ngoa ngā le whaamasingo. I lana talanga. Na ia hau te lea ima whaapea. E le o lea o ngā ea lea o le ka au fior kama lea. Auange i sau i kua. Ina ia ave ai loa le mata upu lea i le whaamasinonga. Ave ai loa le maka upu le whaamasinonga. Now, o lea ua ka kou kilo uma masira kui ese ngau enko maside mo le story lea. O lea ua ka kou kilo aku. E iei le itu e nau wai e tatala itua Samuelu. Ai a fai fo i Samoa. E lau whaafonga i le ngei vanga o le afiafi. Ka urunga ka kou programe. Ai a fai fo i o le miki. Ai a fai fo i o le manaonga. Ma le ungai. Sa yo tau fina ngalo ai me se fo i o le whakau waa o le porokalame. I se awala e o ai loa le maka upu le muringu. E leo le awala lea. E leo le awala kongwa lea.
Walanga lena fa leo le popo engo le fa masingo. I au mai kua Samuel. Pea na tatu fatu le wa umanga sa ngom ia ko fa fingo Samuel ele se mea la asola isi Samuel ma sola i fem fea. Le ai maru pui e or ke me vala au ko fo ia. Ele alu se mea. A or sa noanga o le si tu le sa ngom le fa masino fa pe mai. Ia ngau e ave kua. Arua kua ilava maru. Ia ona toi tolo e fa ale o le ngai maka upu. A faila e moni ma fa maoni le fa to fa ala inga. Waulu me murungu. Ele ole me ele ana o tau fina ngalo mo umanga o iai. Langa a koe fa fo ia ia upuru kalame mua. O lo umanga onga. Ia au murungu. A faila ole maka upu wa lea ia vave au e murungu. Karo sia ia. Ia uma enga ole ae ako ore soifua malolo inga o kangaka o loo. Kao fia. A pauanga o kua paka kua ngei mea. A fa pea ole nale fa to fala inga o iai. Ia kako waruia ile mea o iai. Awalanga e mawhaifoi ona te whai atu fa pea. Ia. Ile legal team ma Samuel. I think I've said it enough. Mongi ala ukala. E kake musu kake koe whai aku ingisi mei tu atu. Matulanga fa pena. Leanga whatever o ngā kau mawhai maile ngei maka upu inga iau o le whaamasingonga. A whaila o lea waka kou whaaka oko inga iau o lo le whaamasingonga. Ku leilo le whaamasingonga. O ai uma o tou ia kou ke kāpenga i le si ku kāpenga. Ku lei kokong. O ai le si vaenga le kāpenga mai e ki whengi. Ai a whai o le awala le a veisia ka kou mamio i muringu. A ve loa i le awala lea. Walanga i le mawhai a ngā whaamakakasi le su enga o le defamation. E au ngoa ma leo o le hit and run. Yes. E le ai lava se keise e waku umaroanga o le defamation. Uma ma kau pule nga. E kau pule lea. A e au ngoa ma le kongeki i le hit and run. O kou fo ila ia waka sui kou kala ma kou morimau. Now, and I'm talking generally. O la ukala lea. O kou uma ia ngā afia. Tulou tau tamahalianga. O ai fo isi ka ki whaalongo ka suia kou morimau. Aua ne ingalo. O langa ia kou morimau kuskusia mua. Affidavits, sworn affidavits. E whai ngofi e anga koe sa malama koe whaafo ia ku mea ngai au kou. Pe afi sui ia. Leanga i tau te le taa alo i mea ia o le whaafonga lea ku. O le upuko sa o ma le upuko kingo. E kou ke le ka alo i mea ia. A o lea whaafonga usi lea tunu. O lea kakalo. Kou ke le iloa ea o lea kuri vavae le au whai ngā luenga lea kua i maka upuia. O kua lano ngā asia kamar prokrame. O tou ie ka ngofia na maka upu lea. O kou ie milo na maka upu ia. O tou ie whaapio na maka upu lea. O kou fo ie whawhaua na maka upu lea. O ha uma lava upu e afia ele nā mea. O lea e kuri vavae le au whai ngā luenga lea tua o ngā oko. Wa aia la sia ka ko wa mio. I kuai mai muringu. Ai vafe mai lunga. Ioi. Wa aisia ka ko wa mio i kuai mai muringu. Ai vafe mai lunga. Kulo. Le whalau kele lau tala. A whai o ele leo le ke fia whaasese. Manga ngā morimau. Masui upu o morimau. Manga ngā pepa o morimau. Ma e whaia mea pio. Wa ai o i kuai mai muringu. Ai vafe mai lunga. Se ola maka uia. Ola fa fefe ia ile kua la sanga fefe i ngā kupe manga kangaka ai le fefe ile nga fia oi. Oe fo ilo ia o to uma tulo. Ua le la to ngā luenga o ngā o kou so kanga ma kou whai ngā friends for life and friends forever. Aya wa ai o la sila mai le lo ia sili. O ai le lo ia sili. O le akua. Oi. E he o fo i wha amasengo. Le hangor kua lalo ngā le kungu. Fai ma le poto, fai ma le wha maoni. Le mau ke whauku aku, mau ke reo wha kongua ro kou whonga le wha masikonga, a fai e longa wha i le media, ia tūlanga o pou tūtoa o whai ngā malo, ia le ua whauku aku le longa wha.
wa langa ka kere ro po ai o ko longa mua po ai kasi po ai ru po ai ko a le u fa tu atu le lona fa io o po tu to o fai nga malo fa ke mo kalasi fai malu ma fai fa maongi o ko fai va io ua matua ese ale me ua iai fai nga malo ya o ku ala lo foi le ale pouku ko longa fa o le pouku ko le e tau te fia ia e tau te tau ai ma iai le leanga a o le pouku ko le o ko vave i o ko ka mo e ma iai pe au ko mo mi so swang ia la fai o le longa fa le o fai nga ma o pouku ko isi le fa ngale o purunga ioi pilas vo ie fa le ko ke le tonu le o fai nga malo fa ke mo kalasi o le pale menge o le fa masingonga ma le pulenga o le ale pulenga o le malo o le ale fa masingonga lo ia o le fa masingo sili malanga fasenga io lo ia makuna o le ale pale menge fonga fekalai ma le fonga wa o Samoa a e longa fa si mako pouku ko si mako fasipo o si mako fasipo e ke le ainga ko ka mo fai nga ngau ke ro kaimi ioi a kau mau aku o ko fa sanga mai la ia kau aire mako pou ya ngau yes le ke kala ngo ya o ko kai ioi a kau ngau va ve yor ko kau ai ngo mako ai nga nga la kar fai nga paloka e o ar kamai kiki fai langa live ronga fale o vaku a foi malonga makuo lalo kulo ko ha nga punga ia ile sikanga ioi le sikanga kai runga fai langa fala ulo ko ngwa sa oi lore si le skin kiki fa vale nga kere ka ua ko se mako ngu ye o ski kiki fa vasilia e fiu a vai a ole ao e fiu so se kamor ngu e fiu wo ye si e masesi ai a o lo ile po ai va ai le su e ngai o nga ngu ioi paro mare va le fa mai au o ko io ko fia kama ia a o ngai le ao pe ia o pa fa ai a o le po pe ia o tayana ioi ko sor me ko nga le fa maru ko ri au ko le pulenga le pulenga mal par menge lu fa kwai ka ki ia fa msingonga ioi o ko le malu mari kuanga wala nga o ko umale form a par menge ioi o ko va tu a o manga kua ia e ko me e ka fai mai a manto le media ko sa o manga kua ngar kalanga anga ika fa vale le ioi e fiu ela ku le au ka maki vo ile pe ia vai ka maki pia mama wa fo wow le me e vai mai ro ku au ka fosi fa vale le pi e ulai vai da ka male no fe mai fa vale anga la ku fa vale ai e mai le ku di mai le ka kiki mai le mare va fa vale au mai au ka mai ai lo fa vale o da wori ia la le fa mau pongo ngai e po va ku fa funga le inga wo nga nga par va fa sa mai fa mai so i ke fia kama o ia o ile au pe ka i kor pa fa ia o po pe ia o tayan ia o me nga re ku pungi o kai mi wa ko se a or kai mo ko se e nga pe le o tulo le la ngoro ko kingo aki nga ya oi ngo nga ki fia fa me le a o ngel kai mi wo ko se e mai o ko ngo fo vai lo lo wo ma malo or ko fia ka ma ye mo ko fia ke ki kulo ko sua fa mo ko malo ko ke fia a la popo ai nga or kai mo fa nga paloka ka mi soro ko ka vale vai fale o ai ka mi soro meli soro ko su er ki vi ka mo e soro i runga e ka fai fa ala wi roa
Pe ia fa ale o matou le nga ele umanga video ku e kali me oh yeah okay ya ofe oso kau live kau nga ngai yo e fa mole nga le yo e fa mole ai nga o nga maua o malo sa o ilo mar fa vale le ai au pe ya or pa fa tau rungal programe tau tai lai fa linga ia awone ngalo ya te oi ole so aso to na nei ala tu fa ye papa ki o se ma to o kiti ko biti le liona mai lauli same no fo ngai nai we mel fa sanga I ko ngua male pam mo pipi ko kele ngi singa fese ka ima ya fa maruru watu afifio mai matala mai au o ke ka ua kia u ko le ngor ke ngi fa vale le pe au to fiot fa tau so papa ki nga lo sukala ole ata to ye fa tasi mai lava le tai au fa maruru watu fo ile le lava sa ye riska papa ki sodi o fa pe a fale a sort papa ki e uma enga so nga le lua I kula I run out iyo e lua I kula I run out iyo ya ai tato felo ai ya so ngi fo ye tau mo fainga fo ya o fa mo ponga fo le fa langa mai ya ele ko ma fo ya uma le samala towi ya ina ni so ta mi sanga matulanga fa pena a fio mai lai le so to nei mo fasi silanga fo le si tato fasi silanga si tato wa onga lupe foi va ese mo ilan to le sa meli mai wo mai on a restaurant ya o le so tai a fio mai matala mai au I 5 Otara Road te o tosi sira mai I o nisi na o vai nga o matu to sanga na te nei ya I vasenga a matala vale paluino le ava matula ka uma fa pena mo o to yo mai on a restaurant mai tato filo ile tar fitu le fia tai au 5 Otara Road Otara ile fale fo ilea po le South Seas building Old Otara MIT ko kike fa sanga I male Ladies Otara Hall I lunga lavai Otara Road ya tato felo ai le tar fitu mo ilanto a fio atu matalantu au mana tu fo na le sela utala le restaurant ai sa loto lava mo le fama sina ya le wa vakula o fa pikoa le wa vakula vai uia iyo ai tato filo ila so tai au ai loa ele va ele mo wala le skala ala te fia nau ya ai mole wa fa to amata o tai au la ai kaunga e suatu matala tu au tato filo yai ya vai ga uma la vai le o ina o le sulaina o le tonga pe fa feng fa kingo paluino le ava pe no to sila tuai ya o le fainga o le umu ya mai se foi folanga o fa alolonga ya mai se foi o le tu faino le ava alanga ese menga ese le kufa ese fola ese le sufi o isi e fe avia e tangata le upule fa mai sole la ukufanga la o le ava ala mini le folanga o le ava o isi vo ya a kufa fa mai sole la folanga la o le ava iyo ya sufi pe fa fe na sufi le ava ya tele o isi vaenga ma manuino le launga fai ma manuino le siapo pe fa fe ona foto wa ya la le langa ino le itonga te tu langa uma la fa pena ya mo o tou fa aurulunga o matanga ruenga pe fa fe nga mamangu ma awivi sau ngonga pe fa pe o le a e tu la e te sau no I lumo tangata mana tofu ya e mo io sia opo ma sia sau a wa kiri ko kele kanga ka sa mo maka ka Pacific fa pe o se fa aurulunga o se matanga ruenga po o foi o se fai pisingis ya o le tele o vala aulia e ke ala ko ke speaker matulanga fa pena o le ia mai o le manga ia o se tangata e Samoa fa mai o yor Samoa ola tu ala lolea e is kanga ka o kangi makai ai tu lu mo tangata Samoa ai ngangu fa soro a ko ai le lo fa Samoa ai ko kiki ya lolo ulpa ku va ku fa fonga le tu u le me o le sua fa makai le e ye lo utari tonunga a fai u a fa makai nga ma e ngau e fai lo sua fa makai so le e kaunga e lo fa se kalari iwe even po se tama I vae nga lava ai e kakau o nga e lo fa sau kala e tatau ona e lo sau noa e ui pe nga o se lua kolu fangi lainga e tau na ia moa awina pe fa tomua
a vea mau folosanga ka kaunga faisinga ukala o le leanga i o lea mea o le kele o o le Samoa ko kiki lua se fulu o suafa makai ai e kununga e fa mauli. You know, you make time to learn another language, but your own mother tongue language e ke re mawhai ma e le fia kango yao. E makwa le make sense sa o le nganga le kwa le make sense ai ko inga mea. Langa yaita e whaururunga o kampangi o CEO o pule o makanga ruenga o pule o whaalapot potonga mal pule o kampangi. E whapenga. E saule taito. Ola olai. E sa o ier kamaro ko finga pule a iwa e la fing samon. To whalele i pulunga le sefe te upa uta e ona sasarole oi. Ola se ingo. Vea koi oi fwelo suafa. Amba sua vai o le alofa. Ai fa umi mai tu fa lele i pu ngol se fete o utai. A faila o se matai. O le tu ala lo mal fa malo si au. O lo telefoni si o tu le toa manisi fo la u fu lo lo fa ia le foi. A o le winga yo la utala. A fai o le ua e sua fa makai. Make a difference now. Kau ma fai lo ya o lau launga ngana. Ai le nga o lo kula i runga ki ora. Tēnā koutou katoa. Tere rā. Kire rā. Oka okai. Alua i lo. Alele o mawhainga e acknowledginga lau lava ngana. I luma o lava tangata. Kaua. A whai e mamae whaakawa e yonga fulu. Le Māori. I langa te reo. E ka kaufu on kako mika mika Samoa I langa ngana malanga ngu. Ai peia no whaasoa isi kai. O le kele o kako kau ke avea Samoa mo tatou tarita shield. Nga o nga kau a ia I runga le awara kele ua kau whasia. O nga o le malo vale mare o ngā whaavalvalea. Ke ia le, I'm Samoa, I'm Samoa, I'm Samoa, ia. Pau wā ngā o le meu whai. I'm Samoa na. Nga o le shaker yo no chicken ia o ko. Yoi. Le alana la ina maa sanginga whaila ukala isi tupulanga. O e fia Samoa, o nga o se whaamalu e puipuia oi. Pe o le mafua anga, e ke mika mika ai I lauanga nuu, ona o se vaenga o lou toto, o lou wivi, o lou aango e ke olai. A whaila, it's part of you, it's in your DNA. Oh boy, you need it. You need it. Ai awangi e vea kako nga o se vaenga kau ki o mai e pei tātou te e vai le lau whau malu. Wala ukua lalo nga. O tou iau mahe o na whai o tou suafa matai tupulanga. Ea manisi fo I o le koa kele. Ea ale ese por kalame ngangana Samoa. E te sa ili me e utu vai ele nei taimi. Te talal whai to o le lupe foi vau ese. Su mai makala mai au. Tai au la I le fiafia tai au. Tato whailoa iai. Ea, ona whaatula ngaila ia lea. Ea o tato vasenga. Beginners, po le vasenga amata. O le vasenga mo tamaitai tūlanga wa waluma. Ea, ai mai se fo I o le au manga. Ea, ma le vasenga whaamatai. Tūlanga o le whaamatai amata. Ea, ma le whaamatai vaonga ngana whaamatai tu uloloto. E iai fo I ko I inga. Eoi, o le a fea. E te tala ai fo I la latou. Whaato whala inga. Yeah. As we go along, o whaanga solo I tūlanga o le tātou porkalame. Mai se fo I nei nisi fo I o whaiaonga. Ia o le a maua wanoa I o mai e. Sa saa ai le tō wha ma le utanga. Ia, ma whasoa ai. Ia, a wā ia tupulanga lalo wau. Ia, mai se fo I o kā kou au makua wa o riskaimi. Pe ua ke lea kume ua iloa ele au. Nga o nga whaasisi au le au karavou. So le li ai pe masau o kris karavou le skui. Ya, ai o le toe fangu ma le toe whaamanatu. Ya, e tele fo I whingota e pe o le tala. A tele sulu, o la olangi whingoka. Kof si ai le fio anga ma le kumalo. Ya, ta urunga le proklame le vanga o le fiafi o ri te le tua, toi taimi. Tātou whiloa ai le proklame whai o le tautai e raso tai au.
mangalo se manga le tau tamari la funga va tele asiata fale malu pio voliko ma le tau tua le Blue TV manuia mai e soifua